Liebe Freundinnen und Freunde, schön, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid an diesem sehr besonderen Tag. Mein Name ist Agit Boztimur und ich darf euch im Namen der Zentralbibliothek Düsseldorf, aber auch im Namen der kurdischen Gemeinde Deutschland herzlich willkommen heißen und Bekheraten. Wir haben den 17. Dezember uns heute ausgesucht, weil er einfach historisch gesehen so wichtig ist. Politisch für den gesamten Nahen und Mittleren Osten, aber auch für die Menschen aus Kurdistan, weil heute vor 77 Jahren in Mahabad viele Kurdinnen und Kurden zusammengekommen sind unter der Führung von Ghazi Mohammed und in Mahabad die kurdische Fahne gehisst haben. Dieser Situation und alles, was daraufhin dann entstanden ist, hat Kakşar Oremar, unser Autor, der heute aus seinem Buch lesen wird und auch zu seinen Beweggründen, aber auch zu seinen Analysen sein Wissen mit uns teilen wird, hat er als Grundlage genutzt, um 26 Jahre zu Komara Kurdistan, zur Republik Mahabad, Republik Kurdistan mit der Hauptstadt Mahabad zu forschen und zu schreiben. Deswegen bin ich froh, dass wir heute hier in der Zentralbibliothek diese Vorlesung mit Kakşar Oremar durchführen können. Ich möchte euch zunächst einmal, bevor wir anfangen, ein paar organisatorische Dinge mitteilen. Wir haben hier zwei Ausgänge, Notausgänge, einmal da vorne, wo die meisten von euch reingekommen sind, und einmal hier hinten links. Dann sind die Toiletten etwas weiter im Flur über diesen Eingang zu erreichen, und wir organisieren gerade einen Livestream. Das heißt, uns können auch Menschen über YouTube zugucken. Und wenn wir das so organisieren können, dass wir in der Frage- und Antwortrunde vielleicht noch Fragen aus dem Online-Publikum zulassen, dann können diese sich auch an der Diskussion beteiligen. Damit diejenigen, die nicht so gut Deutsch können, nicht ausgeschlossen werden, und auch diejenigen, die kein Kurdisch können, nicht ausgeschlossen werden, haben wir uns dazu entschieden, diese Veranstaltung einmal hybrid durchzuführen, also digital und vor Ort, aber auch auf Kurdisch und auf Deutsch. Ich übernehme den deutschen Part, und unser Dolmetscherkollege Jiar, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, Bekherati Jiarjan, kannst gerne auch zu mir kommen, der übernimmt die kurdische Übersetzung. Das heißt, Jiar wird gleich kurz das, was ich jetzt gerade erzählt habe, ins Kurdische übersetzen und anschließend auch die Diskussion mit Kakşar Oremar, aber auch das Grußwort vom stellvertretenden Bundesvorsitzenden der kurdischen Gemeinde kurz zusammenfassen. Jiar, vielleicht kommst du zu mir hierhin. Zur Information, unsere Kamera für den Livestream ist dort auf dem Tisch aufgebaut. Und wenn ihr euch da aufhaltet, heißt das, und was sagen solltet, nicht ins Mikrofon, hören das dann auch andere Menschen. Nur damit ihr informiert seid. Damit jeder von zu Hause auch zugucken kann, ist es wichtig, dass wir immer die Mikrofone benutzen, wenn ihr was sagen wollt. Denn am Ende der Veranstaltung, die ungefähr 2 Stunden gehen wird, gibt es die Möglichkeit, das Mikrofon zu nutzen, auch direkt Fragen zu stellen. زۆر بەخێر بن بۆ ئەم چالێکی مهمە لەسەر یادگرتنی کۆماری کوردستان پایتەختی مەهاباد. ئەمڕۆ تقریباً 1 ساعت و نیو 2 ساعت باسی کۆماری مەهاباد دەکەین و کاکشار ئۆرەمار کتێبی خۆشی پێشکەش دەکات بە هەمومان. ئیتر ئەگەر بتانوێت بڕۆن بۆ توالێت یان لەو دەرگا یان لەم دەرگا بچنە دەرێ و موزعی ئێمەش کاک ئەگید بۆستەمور، منیش متەرجمم، منیش یعنی وەرگەڕم، ژیار محیدین، پێخۆشحاڵم و دووبارە بەخێر بن. Einige Informationen zum Ablauf. Wir stellen uns einmal kurz vor. Anschließend möchte ich kurz Mehmet Tanrıverdi vorstellen, für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, und ihm dann das Wort übergeben. Dann habe ich einige Zahlen, Daten, Fakten zu Komara Kurdistan vorbereitet, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und über diesen Weg gehen wir dann zum Austausch mit Kakşar Oremar, wo wir uns sein Buch näher angucken und auch dort ganz konkrete Fragen stellen. Und wie schon berichtet, haben wir dann das offene Mikrofon, und am Ende könnt ihr euch dann auch die Bücher von Kakşar Oremar zu Yadigarın Komara Kurdistan einmal auf Kurmanji und einmal auf Türkisch erwerben. Die stehen da schon am Tisch und gerne auch unterschreiben lassen. وەکوتم ئەمڕۆ بەرنامەیەکی زۆر بەسیتە بەس مهمە، چونکە یەکەم جار میوانەکان خۆیان پێشکەش دەکەن، یعنی دەڵێن کێ ئەم شتێک کێ ئەم چالەکێ بەڕێوە دەبات و کێ دروستی کردووە. ئەنجا دوای ئەوەش کاک مەمەد تانریڤێردی کە لۆی دانیشتووە مقدمەکە، یعنی دەست پێ کات بە مقدمەکە. ئیتر دوای ئەوەش تۆزە مەوعید و ژماری مهم
معيدة مهمة كاني كوماري كردستان ببايتختي مهابات باستكين و أخير كاك شاريش يتر كتابي خوي پێشکەشتێک هەبوومان و هەموو شتەکان کە یعنی گرنگە لەسەر کتێبە تۆزێ چەند پەڕەش دەخوێنێتەوە ئەخیریش ئەگە بتانوێت کتێبەکان لەوێ بە تورکی و هەم بە کوردیش بە کورمانجی لەجێ کورمانجی دانراون. Und ich sehe einige bekannte Gesichter, die Namen kann ich mir jetzt alle nicht merken, aber ich möchte vor allem, bevor wir hier weitermachen, die Familie von Peshawazi Ghazi Mohammed begrüßen, die heute zahlreich erschienen ist. Und schön, dass ihr da seid und uns an diesem Tag nicht alleine gelassen habt. Und vor allem auch den Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben hier sehr hochkarätige kurdische Musikerinnen und Musiker, die über alle Ländergrenzen hinweg bekannt sind. Auch schön, dass ihr hier seid. Und Bekheraten. دووبارە زۆر بەخێر بێن خانەوادەی پێشەوای قازی محەممەد و تابان چەند گۆرانی بێژیشمان هەیە لێرە کە زۆر دەنگیان خۆشە ئێوەش زۆر بەخێر هاتن. Ich habe am Anfang schon gesagt, das ist eine gemeinsame Veranstaltung der Zentralbibliothek Düsseldorf und auch der kurdischen Gemeinde Deutschland. Mein Name ist Agit Bozdemir und ich freue mich, heute den Tag mit Mehmet Tanrıverdi anfangen zu können. Denn Mehmet Tanrıverdi ist den meisten eine Stimme, denn seit 30 Jahren mindestens setzt er sich für das Leben, für die Integration, für die Mitbestimmung der Menschen, für die Völkerverständigung und den interkulturellen Dialog, vor allem auch für kurdisches Leben in Deutschland ein. So stark, intensiv und erfolgreich, dass er sogar von Bundespräsidenten Horst Köhler und seiner Gattin, ich meine Anfang der 2000er Jahre, das Bundesverdienstkreuz erhalten hat für seine Lebensleistung und für seine Arbeit im Sinne der Integration und Völkerverständigung. Und Mehmet Tanrıverdi ist nicht weniger als der stellvertretende Bundesvorsitzende der kurdischen Gemeinde, den ich ganz herzlich willkommen heißen möchte. Danke, dass ihr die kurdische Gemeinde diese Veranstaltung hier organisiert und danke, dass du auch heute da bist. زۆر سپاس بۆ کاک مەمەت تانرڤێردە کە ئەم چالەکەی دروست کردووە و کە لە ساڵی 2000ەکانیشەوە لە ئەڵمانیا زۆر بڵێن زۆر ئاکتیف بۆ زۆر چالەکی زۆر کردو بۆ کوردان لە ئەڵمانیا و کە سەرۆکی کۆدیش گەماندە دۆیچلاندیش یعنی سەرۆکی کۆمەلگای کوردانی ئەڵمانیا. Ja, herzlichen Dank, lieber Agit. Vielen Dank für diese tolle Organisation. Dass wir zum ersten Mal übrigens sind wir Gäste der Zentralbibliothek in Düsseldorf. Und, ich bin gesundheitlich angeschlagen. Ich weiß, bin trotzdem sehr gerne da und freue mich auf diese tolle Veranstaltung. دخوازم بری دست یکی ایرو روژا علا کردستانیه علا کومارا کردستانی پیشی ونحمو زانن جارك شاني وضع. Ich möchte gleich zu Beginn die Flagge der Republik Kurdistan zeigen. Und die Fahne Kurdistans. Also wir sind wie Roger Havdi Mahdi Semper. Heute ist der internationale Tag der Flagge Kurdistans. Ich habe mein Grußwort in Kurdisch vorbereitet. Ich werde auch Kurdisch halten, aber mein Bruder wird die Zusammenfassung in Deutsch wiedergeben. Das Beke هنرمندن مين قدر بلند صلاتكم وبخير هاتنا وفاميلا بيشوا قاضي محمد هم بخير هاتنا زور خوش حالن هون إيرو نظام دانا دناف دجمن كردان دا ين هري ظالم ملعون وخدا الناس ديسا عجمن دي ديروكي دا نهات يديتن كو عجم عجم صوزان كو دانا كردان
و گلین دن بجیه آنینه ویا باش بزانن کو اگر عجم هنگف بدن و بگومان جار خستیه ناب هنگف پیشوا قاضی محمد قاضی 37 سال جیان کرد لیبلی دوی جیانا خدا کرد دا جبو کرد و کردستانی گلک تشتن مزن و گرین بکارانی قاضی جان خو خبات و شورشا خو جبو هبون و ماینا گلی خو آماده کرد قاضی مروبک دموکرات ریبرک کاریزماتیک مروب هسکر و کسک فدکار بود بری هر تشتی د فکره پیشروج و قدر سیاسی خدا بود لروجلات پی چار سرلدان مزن کلا دمدمه شیخ عبدالله نهری سمکوی شکاک و قدم خاری کک بسرلدان قاضی و هوالن وی کمرا کردستان آوابو قاضی رونالانساک نوح بدیروکا آنی بو کردستانه رونالانساک فکری و ذهنی بجواکا کردستان دا آوا کربو جبو جارا یکیکو بو کردان به بریار آخو قدر آخویا سیاسی دان دیار کرن و جارا یکی بو کردستان حس کرن کو آزاد دن و آزاد دجین او مرازا کو 100 سالان دل کردان دا قاضی بجیه آنی بو لی مخابن ایرانا دجمن روسیا و انگلستانا جبو برجوندین خو مرازا کردان به دل وان دا هیلا داویه کمرا کردستان داویه جیانا پیشوا قاضی آنین قاضی و هوالن وی هاتن شهید کرن کمرا کردستان سالک بردوام کرد لیبلی دناف سالک دا قاضی جبو گلی خو گلی کار پیک آنی لدیجی اسیمیلاسیونا لسر کردان کار کر و خباتن مزن و گرینگ کر به چیبونا کومرا را کرد بون خودی ارتشک ملی دناوا سینورین کومرا کردستان دا کمانتین آذری آسوری ارمنی مینا کردا خودی همو ماف بون لأف نسحانا اسپاتا ویه راستیه کو فرو رامان سرو کمانا کردستان و دموکراسیک مدرن و همدم بهاتبون آبادان ان دمک کندا گلک دسکفتن کمره دبینن کارن جبو کردستان پیک هاتنه وهانه ارتشا ملی یکیتیا جنن کردستان جیه کرنا خودینگین کردی جبو کچون کسن و خونده شانو رادیو پرتوخانه چاپخانه تجارتخانه جبو آبوریا گل ازی جبو کو کچن کرد خود بخوینن و دناو جواکا کردانا پیش و بچن هفجنا خو خستبو نوا خباتان جواکی جارکتن ام ده بیجین مخابن جبر کو ام خوشی تنه سالک بردوام کرن قاضیو سقراطس کردا بو بري إدام كلنا قاضي وهاجو هون محمدك بكوجن لبلي بحزارا محمد هناكو جيهن من تجيبكن من صون خواريكو تروجن خوشو نخوشتا ازي بقالي خو بم جم قالي خو بم وازي قالي خو دور نكبم كليا بالان چند گوتن سر نویسکارن من هجا کاکشار اورامار جبو ما کردا لیکولینک بانک پرگرینگ و گلک باشا کاکشار لیکولینر و کاکشار اورامار زیادتر لگل گرینگیا دیروکیا کمارا کردستانه ده تکوشینا آزادیا کردا دا نتنه لرجولات کردستانه لهرمو و لحمو هرمين كردستاني و باندورا ويل سر روشا سياسي
ژیانی جواکی و چاندیە کوردان پێشکەش دەکە ئەم سپاسیاوی دەکەن. نویسکار کاکشار ئۆرامار بە خەباتێن خوێن زانستی ڕۆژنامەوانی و وێژایی دناو ڕەوشە گشتیە کورداندا بە ناو و دەنگ و بە دەربارەی کۆمەڵە کوردستانê di sala 1946 ji perspektîvên cuda pirtûkek hêja, berfireh, analîtîk û girîng nivîsiye. Ez ê vî dikim hûn pirtûkê bigirin û bixwînin. Her kesê ku bixwaze vî mesele Kurdan û Kurdistanê ra mijûl bibe, ji bo wan ev pirtûk mîna rehberek e. Ez Kakşar Oramar pîroz dikim û berdamamiya serkeftin û xebata wê dixwazim. Liebe Damen und Herren, wir fangen mit einem Zitat von Peshawar Qazi Muhammad an. Er sagte einst: Wenn euch ein Ajam, ein Perser, Honig gibt, seid euch sicher, da ist Gift drin. In dieser kurzen Lebenszeit von Peshawar Qazi Muhammad setzte er sich immer für die Rechte der Kurden ein. Das heißt, im Osten Kurdistans, also in Kurdistan, Iran, in Rojhelat, hat er mit seinen Gefährten zusammen eine fast ein Jahr lang bestehende Republik, die Republik Kurdistan, ausgerufen. In diesem Jahr hatten Minderheiten wie Assyrer, Armenier, Aseris und andere Völker ihre Grundrechte, genau wie die Kurden selbst. In diesem Jahr gab es Bestrebungen, die Gleichstellung der Frau endlich vollziehen zu können und endlich auch die Völker Kurdistans und quasi die Geschlechtergleichberechtigung, aber auch die Freiheit eines eigenständigen Staates aufrechtzuerhalten durch eine Armee, durch eine Volksarmee. Das heißt, er hat es geschafft, nicht nur Druckereien und Bäckereien und quasi eine Wirtschaft zustande zu bringen für einen Staat, der ein Jahr lang hielt, sondern er hat es auch geschafft, eine Volksarmee aufrechtzuerhalten durch starke Kämpfer Kurdistans, die eben diese Republik beschützt haben. Jedoch wurde durch Verrat der Russen, der Briten und eben auch durch die Besatzung der Iraner diese fast einjährige Republik und das Leben auch von Qazi Muhammad beendet. Es wurde je beendet, als die Russen abgerückt sind und die iranische Armee einmarschiert ist. Und das Erbe bleibt, das Erbe der Republik Kurdistan bleibt und wir reden auch heute darüber. Und heute wird auch unser Autor und Künstler Kakşar Oramar darüber reden. Er wird auch sein Buch vorlesen. Und dieses Buch eignet sich als sehr, sehr guter Geschichtsführer für dieses Thema. Für die 1946 bestehende Republik Mahabad oder Republik Kurdistan mit der Hauptstadt Mahabad. Und wir begrüßen Kakşar Oramar herzlich und wir sind gespannt, was er uns zu sagen hat. Einen besseren Dolmetscher hätten wir nicht finden können. Danke, Kakşar, dass du jetzt gekommen bist schon. Das war eigentlich erst in 10 Minuten geplant, aber wir machen das jetzt, ziehen das ein bisschen vor, Kako, Keremke. Ich habe halt ein paar Zahlen, Daten, Fakten mitgebracht. Natürlich kennt sich ein Großteil von euch mit Komada Kurdistan schon aus, weiß, was da ungefähr passiert ist, aber wir haben natürlich heute auch Leute dabei oder die online zugucken, die noch keine Informationen haben. Wichtig wäre vielleicht zu wissen, dass während des Zweiten Weltkriegs die verbündeten britischen und sowjetischen Truppen in den Süden und Norden des Irans einmarschiert sind und der Norden von der Sowjetunion kontrolliert wurde und der Süden, ich würde sogar sagen 2/3 des Irans, von den Briten. Das heißt, früher hat man von Mandaten gesprochen, also die hatten das Mandat für den Iran. Da werde ich euch gleich auch eine Karte zu zeigen. Dann ist halt wichtig zu wissen, dass das kurdische Siedlungsgebiet um Mahabad ein nicht besetztes Machtvakuum dargestellt hat für diese Zeit. Das heißt, weder Briten noch die Russen hatten bedacht, was mit Mahabad ausdrücklich passieren soll. Und dieses nicht bestehende Machtvakuum haben die Kurdinnen und Kurden dort ausgenutzt, um ähnlich wie heute im Norden Syriens, in Rojava, um ihre eigenen Strukturen zu etablieren. Was dann dazu geführt hat, dass die sowjetischen Vertreter
um den Einfluss der USA und Großbritanniens zurückzudrängen, auch Kontakt zu kurdischen intellektuellen Stammesführern in der Region gesucht haben, um diese zu unterstützen. Denn das hat dann am Ende dazu geführt, dass der sowjetische Druck, um die Einflusssphäre der Briten und der Amerikaner zurückzudrängen, 1943 das sogenannte Komitee für die Auferstehung Kurdistans, Komala, und mit dem Beinamen GLK, hattest du gesagt, ne, Kerno? GK? GKAF. Genau, GKAF, da gehst du gleich auch nochmal drauf ein, gegründet haben und den Richter und religiösen Führer von Mahabad, Ghazi Mohammed, zu ihrem Vorsitzenden ernannt haben. Und Komala GKAF hat sich dann ab 1945 zur Demokratischen Partei Kurdistans umbenannt. Das sind so einige wichtige Informationen, die vielleicht verständlich sein sollten, damit man das Thema auch richtig einordnen kann. Hier nochmal eine Karte von der damaligen Zeit, der russischen Besatzungszone oder der britischen. Wir sehen hier ganz oben links einmal das kurdische Siedlungsgebiet Kurdistan. Wichtig ist aber auch hier zu wissen, dass das hier zwar zu Komara Kurdistan, zur Republik Kurdistan gehört hat, aber die kurdischen Siedlungsgebiete ungefähr bis hierhin gehen. Das heißt, nur 1/3 Ostkurdistans, Rojlata Kurdistans, waren Teil von Komara Kurdistan. Und dann sehen wir hier, dass es hier eine Republik Aserbaidschan gegeben hat. Das ist diese Republik hier, die zuvor von den Russen unterstützt worden ist und dann auch Ausstrahlungskraft für die Kurdinnen und Kurden hatte und darauf aufbauend die Kurdinnen und Kurden dann auch ihre Unabhängigkeit erklärt haben. Was aus meiner Sicht sehr interessant ist, da habe ich auch gleich ein paar Aufnahmen mitgebracht, ist die Beziehung zwischen Aserbaidschan und zwischen Kurdistan an und für sich, wie sie sich untereinander toleriert, aber auch unterstützt haben. Das kann natürlich als Grundlage haben, dass sie Teil der sowjetischen Einflusszone sind, aber unabhängig davon hat man ja auch gemeinsames Leid erlebt als ethnische Minderheiten, als Identitäten, die verfolgt und unterdrückt worden sind. Deswegen gab es da gute Zusammenarbeiten, auf die wir gleich auch eingehen werden. Dann noch, nachdem in Tabriz, das ist das Zentrum der Republik Aserbaidschan gewesen, unter der kommunistischen Führung ausgerufen wurde, habe ich ja schon gesagt, hat dann Ghazi Mohammed und seine Gefolgschaft am 17. Dezember, also heute vor 77 Jahren, in Mahabad die kurdische Nationalfahne, die Mehmet uns gerade gezeigt hat, gehisst und hat für alle Kurdinnen und Kurden der gesamten Region ein Zeichen der Solidarität, ein Zeichen der Hoffnung, nicht nur für die Kurdinnen und Kurden, sondern auch für andere Minderheiten, die zuvor nicht geschützt waren, Ausstrahlungskraft gehabt, die bis heute, obwohl dieses Projekt nur 11 Monate existiert hat, ja, tausende Menschen beschäftigt. Interessant wäre vielleicht auch noch zu erwähnen, dass die kurdische Volksregierung unter Ghazi Mohammed ein 13-köpfiges Parlament hatte, man Minister aufgeteilt hat, das erste Mal kurdische Literatur im Sinne von Bildung stattgefunden hat und Ghazi Mohammed ein Führer war, der von allen Seiten parteiübergreifend respektiert und anerkannt worden ist, weil er immer jemand war, der Brücken gebaut hat. Weil er jemand war, der nicht nur Brücken zu seinen eigenen Leuten aufgebaut hat, zur kurdischen Bevölkerung, sondern auch zu anderen Bevölkerungsgruppen und nie sich aufgewertet hat, um andere abzuwerten. Also das war eine ganz besondere historische Situation und für die Zeit sehr fortschrittlich. Dann habe ich auch schon kurz erwähnt, dass Mahabad das Zentrum war, denn das war eine der Probleme für die Republik Kurdistan, dass man zwar in den Ballungszentren, in den Stadtkernen einen guten Rückhalt hatte, aber in den abgelegenen Regionen, in den Dörfern, da wo die Leute vielleicht noch ein bisschen konservativer waren, keinen großen Einfluss gewinnen konnte. Und das hat am Ende auch zum Problem wurde, als es zum Widerstand ging und man nicht alle Leute mobilisieren konnte, die man hätte eigentlich mobilisieren sollen. Das hat dann am Ende dazu geführt, dass die Sowjetunion in Verhandlungen mit dem Iran sich aus dem Iran zurückgezogen hat und die Kurdinnen und Kurden im Stich gelassen hat. Und unter anderem sind Ghazi Mohammed als Präsident der Republik Kurdistan und auch weitere Minister gehängt worden und hingerichtet worden am 31. März 1947. Und das Projekt Komara Kurdistan ist bis dato dann vorerst geendet. Und obwohl die Republik nur 11 Monate existiert hat, können wir heute noch sagen, dass sie einen unmessbaren
Gegenstand für die Entwicklung der kurdischen Kultur, des kurdischen Bewusstseins, der kurdischen Entwicklung für die gesamte Region hatte. Denn parteiübergreifend hat die Republik Kurdistan Ausstrahlungskraft, einschließlich heute, wenn wir uns die Entwicklungen in irakisch-Kurdistan oder in syrisch-Kurdistan angucken, ist die Republik Kurdistan, Komara-Kurdistan immer noch etwas, was alle Seiten miteinander verbindet und auch ein Brückenbauer ist. Deswegen ist es eine besondere Ehre auch heute, die Nachfahren von Ghazi Mohammed heute unter uns zu haben, die uns hier bei dieser Veranstaltung heute nicht alleine lassen. Das wären vielleicht einige wichtige Zahlen, Daten und Fakten, die ich für euch vorbereitet habe. Gibt es bis hierhin erstmal Fragen? Gerne. Der Jihar gibt euch jetzt eine grobe Übersetzung. ڕێزان کاک ئەگیت باسی چەند ژمارە مهمی تاریخی کرد چونکە بۆی بزانین بۆی کۆنتێکستەکە تێبگەین مهمە گرنگە تێبگەین کە لە سەردەمی شەڕی جیهانی دووهەم هەموو ئێران یعنی باشووری ئێران داگیر کرا لە بەریتانیەکان باشووری ئێرانیان داگیر کرد و ڕووسەکان یعنی سۆڤیەتەکان باکووری ئێرانیان داگیر کرد ئیتر لەم منتیقە باکووری ئێرانە کە سۆڤیەت کردبووی منتیقەیەک یعنی بڵێن موکریان و سەر و ناوچەی ورمەیە ئازاد بوون اینجا لەو ئازادیە پێشەوە قازی محەممەد و چەند کەسی تر ئیتر خۆیان حەزر کرد کۆمارێکیان ئەعلان کرد چونکە پێش ئەوانیش ئازەریەکان کە سەر و کوردان دەژین کۆماری خۆیان ئەعلان کردبوو کۆماری سربەخۆی ئازەربایجان لە ئێران یعنی لە منتیقەی ورمێ و خۆی و ماکو ئەو شوێنانە ئیتر باقیەکەش موکریان بوو یعنی مەهاباد بۆکان سەردەشت و ئەوانەش سەقس ئیتر لەوێش کۆماری کوردستان ئەعلان کرا ئەو کۆمارە کە 11 مانگ بەڕێوەی برد قازی محەممەد و یعنی پەرلەمانەکەی کە 13 کەسی تیا بوون 13 کەس یعنی 13 وەزیری هەبوو اینجا چەند سەرۆک عەشیرەتیشی کۆ کردەوە چەند مەلای کۆ کردەوە چەند خەڵکی بەناوبانگ و مهمی کۆ کردەوە لەو منتیقەیە بۆی کۆمارەکە دروست بکەن و 11 مانگ کۆمارێکیش تا یعنی ئێران هاتۆ دووبارە داگیری کرد دوای ئیتیفاقی لەگەڵ ڕووسەکان ئیتر وابوو و ئەو کۆمارە بەس 11 مانگ هەبوو بەڵام زۆ نمونەیەکی مهمە بۆ کورد بۆ گەلی کورد ئەمڕۆ بۆ کۆمەلگای کوردی بۆ سیاسەتی کوردی یعنی نمونەیە بۆ کوردستانی عێراق نمونەیە بۆ کوردستانی ڕۆژهەڵات حتمما بۆ ڕۆژاوا و بۆ باکووری کوردستانیش Dann wären wir eigentlich auch schon beim eigentlichen Thema angekommen, bei Kakşar-Oremar. Und bevor wir mit der Buchvorlesung beginnen, möchte ich euch gerne einige Sachen zu Kakşar-Oremar erzählen. Denn Kakşar-Oremar ist ein Brückenbauer. Nicht nur aufgrund seiner Identität als Journalist, als Korrespondent, als Autor, als Biograf von den wichtigsten kurdischen Persönlichkeiten, allen voran Ayşe Şan, Aram Tigran und vielen anderen Künstlern, ist er jemand, der parteiübergreifend Anerkennung und Akzeptanz findet. Und hier habe ich einige Bilder mitgebracht, um einmal zu zeigen, wer Kakşar-Oremar ist. Hier auf dem Foto zum Beispiel sieht man Kakşar-Oremar auf der, ist die zweite Person rechts und zwei weitere Personen links von ihm ist Imam Jalal, der zuletzt Präsident des Iraks gewesen ist, einschließlich mit Ali Ghazi, dem Sohn von Ghazi Mohammed, der mittlerweile verstorben ist. Und hier sieht man, dass alle im Austausch sind und dass Kakşar-Oremar auch in der Nähe des Präsidenten sitzt, weil er ihn unter anderem gebeten hat, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Dann kann gerne Kakşar nachher noch was dazu sagen. Dann haben wir hier zum Beispiel die First Lady des Iraks, das ist die Ehefrau von Imam Jalal, wo die sich auch über Kunst und Literatur gemeinsam unterhalten. Hier sehen wir zum Beispiel Selahattin Demirtas, den Oppositionsführer aus dem türkischen Parlament, der seit 6 Jahren als politische Geisel festgehalten wird, Preisträger des Weimarer Friedenspreises, wie er die First Lady des Iraks besucht und dabei ein Buch von Ayşe Şan, aber auch von Aram Tigran geschenkt bekommt, die übrigens beide von Kakşar-Oremar verfasst worden sind. Hier sieht man den Oberbürgermeister von Diyarbakır, Osman Baydemir. Hier seine Nachfolgerin Gülten Kışanak, auch seit 6 Jahren in Untersuchungshaft.
hier nochmal während einer Live-Sendung. Und hier ist der aktuelle Präsident der autonomen Region Kurdistan, Nechirvan Barzani mit Kakschar. Da hat er ihn privat empfangen. Hier ist eine der höchsten Vertreterinnen der Nordsyrischen Föderation aus Rojava mit Kakschar zusammen. Und hier der bekannte kurdische Künstler und Musiker Shivan Perver. Das waren einige wichtige Infos, die ich gerne mit euch teilen wollte, um einfach die Situation und die Person von Kakschar einfach ein bisschen verständlicher zu machen. Vielleicht kannst du da ein paar Sachen auf Kurdisch zu sagen, bitte. باش درستم ما مستحق شار كلقل إيميا يعني زور كسي مهم كردستاني بينيو كان سياسة منداري بينيو مثلا مام جلال لقل يابو و يعني مثلا أندامي برلماني روجافاشي بيني يعني كردستاني سوريا يتر مش لقل هيروخان يعني كان شاركي كردوه خوشي كان كتابي شينوسي مثلا eins weiter bitte genau auch كتابة عايشة شان خونيو سيواتي أما لدستي كاك صلاح الدين ديميرتاش كيستا 6 سالة ناو سجنايا لدستي جمهوري أردوغان و لقل هيروخان أماش أوسمان بايدمير أماش كرديك زوزو ناسراو عندهم برلماني تركيا بو إيش تركيا و بالي أوش جيجر Gultan Kshanak, Rasta, خانم Gultan Kshanaka است اوی شکل لبرسترین سیاستمداری HDP بو حزب کردیکا استل زندان لسجنه ولی امش لگل کاک نشیروان برزانی رئیس جمهوری کردستان عراق و لگل شفان پروریش Kakschar بخيراتي خيران دار بي قالت صباح والله از قالك بلند كريم نزاز شابي معارضي روزك قالك جرينجا تاريخ مدى بري حفت صالة درست روزك وهذا او روز البته لگور تاریخ دوشنبه بو ساعت 10 صبح لسر بان عدلیا باجار مهاوات هفته مها 12,945 جا به بلند کردن آله لسر بان عدلیه لباجار مهاوات به واژه که نود تاریخ همو کردستان مزنده دست بکر. Es war um 10 Uhr morgens an einem Samstagmorgen vor 77 Jahren, als an einem Verwaltungsgebäude in der Stadt Mahabad eine Flagge gehisst wurde, die die Geschichte Kurdistans von da an für immer verändern sollte. Und diese Flagge war die Flagge Kurdistans und auch heute versammeln wir uns 77 Jahre später, um dieser historischen Zeit zu gedenken. کاملا جیانوی کرد پیشنگیا وان گوهراندن مازن کر دو 4 ساله دا یعنی 1942 حتی 1945 گلک پیگاوی مازن هاویتن هرچی کسی خودی باندور بو به تأثیر بو لناو جواکا کردادا به آوایی که نهینی اندام کماله جیانوی کرد بو یک جوان جی که گلک به باندور بو پیشوا قاضی محمد بو که ناوی نهینی بینایی بو. Die Organisation JKAF oder Komalei Jianawi Kurdistan, also die Organisation zur Wiederbelebung Kurdistans, war 4 Jahre lang von allen kurdischen Intellektuellen und von allen einflussreichen Kurden eben unterstützt worden von 1942 bis 1945 und Qazi Muhammad war eben ein Führer dieser Organisation. کماله جیانوی کرد دوان 4 ساله دا لگل کماله هیوا لسلیمانیه دبن سروکاتیا رفیق حلمی دا چند اندام خو وک رئیس عزت عبدالعزیز و گلک کسندن هنارتن مهابات
و لگل کردین روشنبیرین باجار مهابات کنتاکت چکرن. Besagte Organisation zur Wiederbelebung der Kurden, aber auch die Hiwa-Organisation, Hiwa bedeutet Hoffnung auf Kurdisch, aus Slemani, tat sich zusammen, also führende Intellektuelle der Hiwa-Organisation taten sich mit denen der JKAF, also der Organisation zur Wiederbelebung der Kurden, in Mahabad zusammen und vereinten und schufen ein Netzwerk von kurdischen Intellektuellen und auch Kulturschaffenden. بریا شانویا دایکی نشتمان دو 4 سالا دا او پاشکتنا فکری یا کمالاتی کل کردستان هبو یک جار ج 5% گهشتا بلکه 8% همو کرد جنو میر فقیر و دولمند وکدن کردین دروی دوری کردستانه همو هاتن دبن پیشنگیا جی کافه و به تایبتی جی کسایتی کاریزماتیک ما پیشوا قاضی محمد کردایتی زیده تر جی 5 فرض نویج روژه بوان که درجه یکی. Auch im Bereich des Alphabetismus, ja, die Alphabetenrate stieg und auch im Bereich der Kunst und der Kultur sind wir von 5 auf 80% innerhalb dieser 4 Jahre quasi gestiegen durch die Wirkung der Organisation zur Wiederbelebung der Kurden unter Qazi Muhammad, dem charismatischen Führer. Kakschar, inhaltlich würde ich vorschlagen, steigen wir gleich ein. Mich würde vielleicht als erstes interessieren, warum hast du diese 3 Bänder geschrieben? Ich erinnere mich, glaube ich, richtig, das erste Band ist 2020 erschienen, auf Kurdisch. Du hast alles auf Kurdisch geschrieben. Du hast aber insgesamt 3 Bände und nur 1 ist veröffentlicht. Das erste Band, was wir hier vorne liegen haben, was ihr euch auch gerne gleich kaufen könnt, das hat 650 Seiten. Die türkische Übersetzung ist dieses Jahr im August erschienen, 2022. Und eine arabische, eine persische und eine englische Übersetzung sollen vielleicht auch folgen. Kannst du uns etwas im Allgemeinen zu dieser Entwicklung etwas sagen, zu der Entwicklung des Buches? Okay. من برسه همو فهم كر اما اگر تخازه بو کسی کهانه لازم به ترجمه بکلی از زانم او پرسیارا تکره باشه پرسیارا تکره گلا گرینگه گلا جا پرسیار کرنه كاكا جيت بسارك كرت وتي ما مستا كاكشار سكتة بنوسيوا بس أما كاستلا بيش إيمي أم كتابة هي كما يعني جزئي وكوا جزئية كم لسرنج لسجيلكي سكتب استا بلاوي كردو توا وأم يكم كتابة بإنجليزي لموضوع ترجمة دكرت بعربي وبفارسيش وبتركيش لستاوا هي شون دروس كراو كتابة أو بسارك أبو او بسیارت سال 2000 وقت او کتاب هات چاپ کردن لباشور کردستان یک او بسیارت یک جی بسیار آلا کردستانه یا سردما کماره گلک لمن هات کردن او کتاب جلدا یکیه یادگار کماره کردستان یک بس مجارا کماره وک دریایه مرو هندی بکوه پی زیده تر بالگوتش به دستی مدی کبن کاری من لیکولینه که میدانیه یعنی میدانی به وا آوایی که هنده کس هبونه از چومه من هف پیوین بوان را چیکرنه گود سردما کمارا کردستان دا وزیر بون برپسیار بون دناوا ارتش دا بون سروک عشیرت بون سروکن هیزا ملیشا بون فرق کاری من لگل کارن دن اوه اجا او جلده یکیه 2 جلده دن جیمانه جلده دویه 31 ماه 3 سال 2023 به مناسبت سال روز شهادت پیشوا قاضی محمد صدر قاضی و سیف قاضی یه بلاو ببه نه آماده تنه رداکسیون داوی مایه امویجی آماده دیکن بو چاپه. Der erste Band dieser 3-teiligen Reihe, also Yadgari Komari Kurdistan, Erinnerungen an die Republik Kurdistan,
Also dieses Werk unterscheidet sich von anderen Büchern dadurch, dass ich direkt zu kurdischen Stammesführern, zu ehemaligen Heerführern, zu Leuten, die dort gelebt haben, die involviert waren in diese Republik und dort bei ihnen recherchiert habe. Ich habe sie gefragt, ich habe Interviews mit ihnen geführt, ich habe sie überall aufgesucht und habe mit ihnen gesprochen über die Republik Mahabad. Und das ist, also mein erstes Buch ist eben das Fazit dieser Bemühungen. Der zweite Band erscheint am 31.03., also März nächsten Jahres, 2023, und zwar zum Gedenktag der Hinrichtung Qazi Mohammeds. Kakshar, wenn wir uns dein Buch angucken, dann fängst du vor allem erstmal mit Qazi Mohammed und seiner Familie an, nachdem du über die Gründung der Republik sprichst. Warum ist die Rolle Qazi Mohammed so wichtig für Kumara Kurdistan? بسیارەکەی کاکەگیت ئەوە بوو تۆ باسی کۆماری کوردستان دەکەیت و باسی پێشەوە قازی محەممەد دەکەیت بۆچی دەوری پێشەوە قازی محەممەد ئەوەندە گرنگ بوو بۆ کۆماری کوردستان سپاس بۆ وێ پرسا گرنگ ji ber ku di tarîxa her milletekî da rolê lîdera gelek muhîm e. Lîderek dikare milletekî 100 sala pêş bêxe, Liderek dikare milletekî 100 sala bêhîvî bike û paş bêxe. Dankeschön für deine Frage. Zunächst einmal, bei jedem Volk, in jeder Nation braucht es eine Führungsfigur oder es braucht einen Vorkämpfer. Und dieser Vorkämpfer kann das Volk 500 Jahre voranbringen oder eben auch 500 Jahre zurückwerfen. امنها بحثی 1945 44 42 46 دکین و دمی همو جواکا کردستان روشحالات 5% خونده وار هبو صدی 5 ناوا جنادا صدی 2 لهمو مهابات یک یا دو کس هبون که لیسانس هبون دیپلوما هبون ام بحثا یعنی مقصدا من اوکو هر کارک یه لگور شرطین دما خوبه نرخاندن نها دنیا تکنولوژیه تلفونک دستی مدای اسکارم نها گل استرالیا و اورمیه و مهابات و آلی و چپ و راست دنیای باخون اما الوی دمه ده 100 مالا دا یک مال رادیو هبو رادیو بروی هنده جی مثلا دما جیکاف هات هندک لسر تیرکا او یکو دنگ وددن و یکو نهایم پیدا آخوین دانین ناوند حزبی دموقرات دنگ و باس بلاف دکرن خلق دهات همول جیروی گهدار دکر که چه قومیه ایرو لسنور کمارا کردستانه ایجا حساب بکن لگر روژا ایرو ام بحثات چه روژه دکن تخزن ترجمه بکن؟ Wir reden von den 40ern, insbesondere den Jahren 1942 bis 1946, in denen nur 5% der Bevölkerung Ostkurdistans lesen und schreiben konnten. Nur 5%. In ganz Mahabad hatten von 100 Haushalten hatte nur ein Haushalt ein Radio. Und auch da haben sich quasi alle hingestellt und haben zugehört, weil es der einzige Draht zur Außenwelt war. Wir reden nicht von heute, wo man mit Social Media oder mit Technologie von Australien bis Mahabad und Urmia alles und jeden erreichen kann, sondern wir reden von einer Zeit, in der alles isoliert war und in der Kurdistan sehr, sehr rückschrittlich war. حضرت پیشوا قاضی محمد از بیجم حضرت جبر کو بومن ریبرین و که پیشوا قاضی محمد ج پیغمبر اجی مازندرن پیغمبر چی کرده پیغمبر او کسی کو پیغام دنابرا خوده و ملت دا دین نو دبن پیشوا قاضی محمد جوه مازندر کرد جان خو فیدا کرد دوان دمین کرداجی پیام انگل گرنگ دان کو ایرو او جدریای که مسقاله که و
پێشەوە ئەنسانێکی ڕەوشەنبیر بوو، ئەنسانێکی دیندار بوو، ئەمە دیندارێکی کورد بوو. فەرقەیە دناوبەرە دیندارێن و مەسلحەتێن نزانم حزب مەذهبێکی ئان ئۆلێکی دکەنە قوربانە بەرژەوەندیên ملەتێکی. پێشەوە وسا نەبوو، ئەنسانێکی مۆدەرن بوو، پێشکەتی بوو. میناکا وێ مەسەلەن دوان شەرتادا ji Mîna xanimê ragot. Mîna xanim, Mîna qazî ku ez çûm xizmeta wê bi zehmeteke gelek mezin belkî mirin wê dera min da derbas bû. Heta min dît. Yekemî binên mesela insanê rêber wiha ne. Yê behsî azadiyê bikin, behsî mafê jina bikin, behsî mafê mirova bikin. Ema di mala xwe de çi maf tune ne. Ema pêşawa wisa nebû. Got Mîna xanimê em ji mala xwe dest pê bikin. Ez ku îro rêberim bila hemû kes bêje ji mala xwe dest pê kir, hingî hemû kesê bêne nav karê xebatê. Aynen wisa jî bû. Mîna xanimê got ez nikarim nizanim çawa, got ne, nikarim nîne. Tu dikare. Îca Kurd dema ku Mîna xanim bû serokayê kitiya jina, şêx û melayên mehabatê û mikriyan hemûya gotin Qazî Mihemed kafir bûye. Şeş roja li mizgefta Ebbas Ağay pêşewa li gel wan rûnişt tevî ku serokkomar jî bû, ema bi mentalît, bi kültûreke teje tolerans bi wan da fam kirin ku mêra çend heq û hiqûq hene, jina jî ew heq û hiqûq hene. Yani insanekî demokrat bû, ji ber ku rewşenbîr bû, haya wî ji dunyayê hebû. Tiştê ku pêşewa Qazî Mihemed ji rêberên dinyên dema xwe cuda dikir, ev bû. Sebeba serketina wî jî ev bû. Hazrat Qazî Mihemed, ich nenne ihn auch hier speziell Hazrat, also ich bezeichne ihn mit einem Ehrentitel, so wie auch der Prophet Mohammed so bezeichnet wird, aber er steht für mich höher. Denn ein Prophet, ein Perambar auf Kurdisch, bringt die Religion den Menschen. Aber Qazî Mihemed, der Vorkämpfer Qazî Mihemed, hat den Menschen Bildung gebracht. Er hat ihnen eine Revolution gebracht, nämlich bei sich zu Hause angefangen. Qazî Mihemed war ein Demokrat und ein sehr, sehr fortschrittlicher Mensch. Er war in der Tat religiös, er war ein religiöser Mann, aber er war zugleich auch sehr, sehr kurdisch eingestellt und sehr freiheitlich. Das heißt, in seinem eigenen Haushalt hat er damit angefangen, eine Neuerung anzufangen, das heißt eine Revolution anzufangen. Er hat seine Ehefrau Mîna Xanim, er hat ihr gesagt, wir müssen von hier aus die Gleichberechtigung der Frau einleiten. Und sehr, sehr viele Haushalte in Kurdistan waren alles andere als gleichberechtigt. Mîna Xanim sagte auch, ich kann das nicht. Und er hat gesagt, natürlich kannst du das. Es gibt kein Ich kann das nicht. Der Fortschritt fängt hier bei uns im Haus an und er wird auch über ganz Kurdistan sich hinausbreiten. Qazî Mihemed war zutiefst demokratisch. Er war freiheitlich denkend und auch wenn er als Kafir, als Sündiger bezeichnet wurde von sehr vielen Scheichs in Kurdistan, von sehr vielen Religiösen, war er jedoch immer standhaft und ist seinen Prinzipien treu geblieben und hat versucht, Kurdistan fortschrittlicher zu machen. Wir wissen, dass die Sowjetunion die Entstehung der Republik Kurdistan unterstützt hat und das hat natürlich auch politische Auswirkungen. Über eine haben wir kurz gesprochen, über die wir nachher nochmal sprechen werden oder angesprochen, über die Entwicklung in Aserbaidschan. Wie schwer ist es, Qazî Mihemed und seine Regierung wie schwer war es für sie, die Menschen unter dem Banner auch Teil der Sowjetunion zu sein, zu versammeln? War das vielleicht auch einer der Gründe, warum die konservativen Stammesführer gesagt haben, wir machen da nicht mit, weil die aus Moskau sind alles Atheisten? Bisher die KKG أوابو وتي دوري روسيا أشكرايا يعني يكتي سوفيت كسوفيت كان روسا كان باكوري إيرانيان قرت و أزري كاستباسي شيدا كين أذربيجان سربخوبو و كوماري كردستاني سربخوبو هاد لو سردما
دوري بلين سوفيتەکان چۆن بوو چونکە ئاشکرایە کە سوڤێتەکان ڕووسەکان لە وەختە دەوڵەتێکی گەوریان هەبوو کە ئاتئیست بوو یعنی کە بڵێن سیاسەتێکی بێخوایان هەبوو و سەرۆک عەشیرەتەکانی کوردستان کە زۆر کۆنەپەرستن وتیان چی یعنی بۆ ئەوان چۆن بوو کە دەوڵەتێک کە بێخوایە کە کۆمۆنیستە کە شووعیە یارمەتی کوردستانی داوە سەر بەخۆ بێت. بله سپاس بوده اوجی گلک پرسیره که گرینگه جارا یکیل مده پرسن دما کو ماسایا شطرنجی لپیش مروف به او کسی کو باش شطرنجی فام بکه دکاره فیل، شیر، سرباز لکو دریب کار بینه دوی میدانه دا پیشوا قاضی محمد در قاده سیاست دا شطرنج بازه که گلک باش بو روسیا یعنی سوویت بری ندو خواستن کرد ببینه حکمت هیچ وقته که او قیمتا کو ددانه حکمتا ملی آذربایجان جبر کو آذربایجان باکورج یعنی باکو جعفر باقروف سروکی وان بو همو سیاستین دی ایران da buna dest Cafer Baqirov. Du bist, genau. Danke für die Frage nochmal. Du bist der Erste, der mich das fragt. Baqirov? Cafer Baqirov. Serokkomari Azerbaycan'a Bakur ya Sovyeti. Bale. Rasta. Ayranu Bakur. حکومت آذربایجان یعنی حکومت ملی آذربایجان مرکزی تبریز بود. عدد 12 ماه 12 1945 دا حکومت ملی آذربایجان به سرکاتیت جعفر پیشوری هات راگهاندن یک سال بردوام کرد. Genau. Die Sowjets hatten niemals im Sinn, eine kurdische Regierung herbeizuführen. Das heißt, es war auch nicht ganz das Verdienst der Sowjets, dass die Republik Mahabad so lange gehalten hat. Eher im Gegenteil. Und die Sowjets, durch die Politik der Sowjets, gab es auch ein Vakuum, den die Aseris im Iran ausfüllen konnten. Wir hatten nämlich die Republik, die unabhängige oder die Volksrepublik der Aserbaidschaner im Iran, Hauptstadt Tabriz, aber auch durch Bakirov ausgerufen im Norden Aserbaidschans quasi, beziehungsweise in den nördlichen Gebieten der Aseris mit der Hauptstadt Baku, das heute eben die Republik Aserbaidschan ist. بله. چند جرا هیئت کردا دو جرا چون سوویت لباکوی هفدیتن به رایدارن سوویت را کرن که نوینری وان لگل اندام استخبارات KGB جعفر باقروف بو وان ندو خواست او حریما کو کمارا کردستان تیدا چی بو جبر کو ایروژی جرا دبیجن آذربایجان روجاوا یعنی فارسی دبیجن آذربایجان غربی او باش ایروژی جزء که ج پارتیا ج ولایت آذربایجان غربی انجی ام کرد بیجینی اورمیه صدی هفته و سه کما هفته 1% آخو نفوس ایالت کردن اما ناوی دانانه آذربایجان غربی او جیه که کمارا کردستان تیدا چه بو هنگی جی نهاجی هشتا به ناو آذربایجان تیدا او کرن ناس کرن لی پیشوا قاضی محمد شرط حکومت سوویتی یا دبن سروکاتیا ستالین دا و یا حکومت ملی آذربایجان قبول نکرن نامه این که جه تبریز دهاتنا مهابات دستور دادانه وها بکن پیشوا گود وان نامه و نکن وسا گرتی جاره کدن جوان را دشاندن یعنی ام و بالرسمیت ناناسید بروی هندیجی برواجی داخواز سوویتی و داخواز حکومت ملی آذربایجانه دشبرین ترکیه و انگلیس اوانه پیشوا هات و 22 ماه 1946 کمارک اعلام کرد زو وزیر لمنطقه مکریان دان دیار کرن و سوویت و ایران و حکومت ملی آذربایجانی لهمبری عمله که انجام بویی قرار دان ادی چه چاره نما گفتم بله وراجی حکومت
جمهورية كردستانية ناوي حكومة آذربايجان حكومة ملية آذربايجان بو ناوي جمهورية كردا حكومة جمهوري كردستان بو Bakirov, der in Baku auch mit der KGB, mit der sowjetischen KGB verbandelt war, hatte ebenfalls nie im Interesse, dass aus einer kurdischen Region südlich des Siedlungsgebiets der Aserbaidschaner ein unabhängiges Kurdistan entsteht. Tatsächlich heißt diese Provinz des Iran bis heute Westaserbaidschan, obwohl das Areal, über das wir sprechen, also der Republik Kurdistan, der Republik Mahabad, genau in diese Provinz fällt und diese Provinz zu 71% kurdisch ist, bis heute. Sprechen die Iraner oder spricht man offiziell von der Provinz Westaserbaidschan. Und da ist natürlich auch sehr viel Einfluss der Aseris mit drin zu werten und auch die Vertreter der Volksrepublik Aserbaidschan und auch die Vertreter der Sowjetunion sowie später auch die Vertreter des Pahlavi-Regimes im Iran haben der Republik Mahabad, das nicht Volksrepublik der Kurden genannt wurde, wie bei den Aseris, sondern einfach nur Republik Kurdistan mit der Hauptstadt Mahabad, immer das Leben schwer gemacht. Wir haben jetzt sehr oft über Mahabad gesprochen. Warum war denn der Fokus vor allem auf Mahabad gelegt? Wie viele der 13 Minister im Kabinett von Ghazi Mohammed waren aus Mahabad zum Beispiel? Alle. Immer هر بحثی مهابات من کرد شهری مهابات با چی بلین آن زور ترکیز من کردو سر مهابات و مثلا چند اندامی پارلمانی کماری مهابات کرد بون قاضی محمد بله مهاباد باجارکی گونه تاریخ کردستان دا بری جراد گوتن ساو جبلاخ بشرا هندك دبيجن مهابات جماد آباد تيت يعني جبر كل داري أو فقرة قاجي هيا مزار دبيجن باشای کیاکسار یه دولت ماد لبرا نهاجي هيا هناك وها دبيجن هناك جي دبيجن دما كل رضا پهلوی هاتيا مهاباتي لسر بشت خونيريت يا هيا ديتيا مش هيا ناوي دانيا مه آباد يعني مش آباد ليه لجورمن أو ناوي مادابات درسترا تاريخية خلق مهابات خلق كي قالك تيجي هشتي روشنبير كرد پرور وبتايبتي جي حبونا هندك بنامالا الورا بتايبت بنامالا بيشوا قاضي محمد جصدان سال برينها وروشنبير اندردوري باندورا كم مازن تشيكرياكو خلقي ويدري خلقي كي تيكو شربه لهمبري عثمانيا شاركرنا لهمبري قاجاريا لهمبري صفويا دسردما صفويا دا دما كو هاتنا ديموغرافيه بگهورينن خلقي مهابات نيواوي كشتنا عثمانيا جيل 1900 الروسا ببورن ل 1916 وانجي قالك هز كشتن اما خلقي مهابات حتى رجا ايروجي اگر هم بنرنها مثلا شورش جنجيان آزادي مهابات يعني جيكي استراتيجيك وجران دولة إيران قالك جو مهابات ترسيتن وكدن جي دروجهلات كردستان دا دو حريم هناكو حريم سرهلدانانا يك حريم كرمانجنشينا وكيكو ما مستطال الوردي دست بي كده بحث سرهلدانا كير كلا دمدم شراش الشيخ عبيد الله نهري سمكو إشكاك بشرا حريم مكريان دوان چند سال در باس بویدا چلو چند سال در باس بویدا ایلام و کرماشان و بلکه کمتر جویجی سنه السنه جی البته سنه جی تم هبویا زیدتر هستین نتوایی بسر هستین مذهبی زال بونه چونکی ایلام و کرماشان شیعانه سنه و منطقه مکریان و ارمیه سنینه دجمنا به فاکتورا مذهب قالك بماليستيا اما انها شكر او نمايه حمود بيجن ام كردي Mahabad ist eine sehr, sehr alte zivilisatorische Stadt in Kurdistan. Es gibt auch mehrere Theorien. Mahabad wird im Übrigen auch Sauj Bulaq genannt von Kurden.
Aber eine bekannte Etymologie oder ein bekannter Namensursprung des Stadtnamens Mahabad ist zum einen, dass also die Stadt der Meder, wo auch der medische Fürst Xares dort gewesen ist, Mahabad, also Stadt der Meder oder von den Medern erbaute Stadt. Oder auch eine Etymologie im Zusammenhang mit Reza Shah, der die Stadt besucht hatte. Aber ich halte die Etymologie oder die Herkunft des Stadtnamens in Bezug auf die Meder am sinnvollsten. Denn es ist eine sehr, sehr alte Stadt. Die Menschen in der Region waren schon immer sehr, sehr rebellisch und auch sehr, sehr gebildet. Das heißt, ein Großteil der gebildeten Menschen Kurdistans und auch der patriotischsten Menschen in Kurdistan, die Regime des Iran immer bekämpft haben, sie hatten immer Angst vor Mahabad, kam eben aus dieser Region. Zumal Mahabad auch strategisch sehr, sehr wichtig gelegen ist. Das heißt, die Dynastien des Iran oder die iranischen Regime, die iranischen Reiche hatten immer ihr Augenmerk auf die Stadt gerichtet. Und irgendwann hat die Religiosität in Kurdistan, wurde sie abgelöst durch den Patriotismus oder durch den Nationalismus. Das heißt, in Ilam und Kermanshah, wo mehrheitlich schiitische Kurden siedeln, war das viel weniger als bei den Sunniten in Sena, also auf Persisch Sanandaj, und auch in Mahabad, wo heute noch quasi eine Avantgarde des kurdischen Nationalismus und auch der Bewegung Jinjian Azadi, Frau, Leben, Freiheit, und wie wir das auch heute sehen. Die Stadt wird heute immer noch vom Regime, von der Islamischen Republik belagert. لسر کابینه وزیرات تشتکی بچیک بیجم. Da hast du mir keine Antwort drauf gegeben. Die Frage war, wie viele Minister waren aus dem Kabinett? گله کس رخنه دکن دبیجن چما همو وزیر کمارش غیری بابا شیخ کو خلق بکانه بو هموش محاباته نه سبب او بکو فرصت کم بو اگر جوه فرصت رایدار کماره به تایبت پیشوا قاضی محمد مسئله باش فهم کرده بو استفاده نکره زو هاتن گوتن ام زو حکمت اعلام بگین اگر ام جوه فرصتی استفاده نکن دبکو یعنی هرش به سرمه همش آلیه ایرانی همش آلیه حکمت ملی آذربایجانی و ترکیه جی گلک بنگال بو وکه ایرو بنرن ایرو ترک چه دکن زیده ترین راپورتین کو ویدمه لدولت ایران را جدولت آمریکا را جدولت سوویت را هاتنه شاندن دولت ترکیه شاندنه گوت یا او چه کماره او 33 گلل 1944 المنطقه وانه هنگی قومی ویدمه قومی Aus der kurdischen Stadt Bokan, die ihr südöstlich von Mahabad seht, kam auch Kritik, warum das Parlament der Republik Kurdistan so durchsetzt ist mit Mahabadis, also mit Menschen aus Mahabad fast ausschließlich. Die Sache war, diese Gelegenheit, die man nutzen musste, also die Gelegenheit, dass ein politisches Vakuum da war, das schnell gefüllt wurde von der Republik Mahabad, hatte eben auch zur Folge, dass die Minister dieser Republik ausschließlich Menschen aus Mahabad waren, Kurden aus Mahabad und eben nicht andere. Und es gab auch sehr viele Feindseligkeiten weiterhin seitens des Iran, aber auch der Aserbaidschaner und auch der Türken im Westen, wo zuvor ebenfalls eine kurdische Revolution stattgefunden hatte. Kakshar, wir sehen hinten die Karte von Komara Kurdistan, da sind einige Städte aufgelistet. Wir haben jetzt vor allem über Mahabad gesprochen. Welche Städte sind denn noch nennenswert, wenn wir an Komara Kurdistan denken? Auf Kurdisch. ما مستکاکشار استعمال بحثی مهابات من کرد. پایتختی کماری کردستان. کم شاروچکه ناوچه کم شاری تر دن مهمن با تاریخی با مجوی کماری کردستان. بله. دخریته دا دیاره. البته دخریته دا او نقطه کو ارمیه هیا. از رابع میشاو بدم لبره باشتره. تنه ویدری نبود. جبر كل سروي دريكو باجار أورمية مناقشة كم مازن دنابرا كردين أورمية كسين وكا جنرال زيرو سرلشكر زيرو باك رشيد باقي هركي طاهر خان السمكو وكسين دنابرا وانو رايدار السوفيتي
ين حكومة مليا أذربيجان هبو يعني أف جيمة تنجيه كود سنوري كوماري دا نبو بلكي أف خوي بو أوا كدن جماكو بقرا حتى بولدش حتى سالماس حتى قطور حتى شاپور آنجی سالماس اورمیا شنو خانه وكدن بوكان مهابات پایتختاوی حتی نزدیکی سقزه همو دبن دستلاداریا کمار دابو نفوسا کو ویدمی پیشوا قاضی محمد هفهوین خدا بحث که همو نفوسا دبن دستلاداریا کمار دا 700,000 کس بو لی یا حکومت ملی آذربایجان 3 میلیون زیده تر بو روبر آنجی مسافت یک کمار بچوک بو اما روبری وی معنوی همو کردستان بو او فوتوی دستپیک که هندو بینن لچار آلی کردستان روژا 22 مها 1946 کرد لگیلک پیشا و قاضی محمدن ده کمالی جیانوی کرد جو سابو جه باشور هاتبون جه آمیدی هاتبون جه سلیمانی جه حکاری هاتبون مثلا به تایبت ده وزارت پرورده دا فوتوی که اگر تا نشان دابا لوی درنه یعنی یک سیستم هبو دو بیروکیک یعنی گلک تاریخی و بهیز لپشتا کماره بو یا سیسه سیستم هبو هر دماکو داد سیستم که دا دید گلک قیمت دادن پرورده بنر وکا آلمانا برای چند ساله پرتوکخانه نبو زنه رستوران تا دگرن کتابخانه چه دکن یعنی سیستم هیا سیستما پرورده همو چشته پیشوا به تایبتی گلک قیمت دا سیستما پرورده هم بو جنا هم بو میره Genau. Wenn wir von der Republik Mahabad, Republik Kurdistan sprechen, mit der Hauptstadt Mahabad, sehen wir eben nicht nur hier die Stadt Mahabad, die eben das geistige und politische Zentrum dieser Republik war, sondern es hatte ein sehr, sehr großes Einflussgebiet. Trotz seiner lediglich 800.000 Einwohner. Als Gegenbeispiel, die Volksrepublik der Aserbaidschaner, benachbart, hatte 3 Millionen Einwohner. Während Mahabad, also die Republik Kurdistan, 800.000 hatte. Das Einflussgebiet reichte von Mahabad und Borkan und an den Grenzen Sardasht und Sakis bis hoch über die Urmia-Ebene nach Maku. Einzig und allein Khoi als ethnisch mehrheitlich aserbaidschanische Stadt war nicht innerhalb dieser Grenzen der Republik Mahabad. Und auch was hier als Rezoye, also eigentlich Urmia, bezeichnet wird, auch Urmia hatte sehr, sehr viele kurdische Revolutionäre und Kämpfer hervorgebracht und auch sehr viele große politische Figuren. Die Sache ist, Mahabad oder die Republik Mahabad war nicht nur eine regionale Sache. Wir sehen, das Gebiet ist relativ klein, wir sehen, das Areal ist nicht so groß, aber für ganz Kurdistan war die Republik sehr, sehr bedeutsam. Das heißt, wir haben Politiker und auch Milizionäre oder sagen wir Armeeleute und Intellektuelle aus ganz Kurdistan, aus der Hakkari-Region westlich, aus Slemani, das hier nicht drauf ist, und aus anderen Regionen Kurdistans, die versammelt waren in der Republik Mahabad und dort zusammengewirkt haben unter Qazi Muhammad. Kakshar, wir haben jetzt mehrmals auch erwähnt, dass Komara Kurdistan Ausstrahlungskraft auf alle 4 Teile Kurdistans hatte und das Projekt mit großem Interesse verfolgt worden ist. Als die Republik ausgerufen worden ist, gab es da Solidarität aus Kurden aus anderen Teilen Kurdistans? Sind die dazugekommen? Haben sie das Projekt unterstützt? Haben sie den Widerstand unterstützt? Mamusta Kakshar, ist der Basi Ta'siri Komari Mahabad man کرد؟ Kurdistan. Komari Kurdistan. Komara Mahabad ya Sakha. Kurdistan. Basi Ta'siri Komari Kurdistan man کرد بو همو كردكان بس بسيارك أوي آية يعني خلقي سياسيش لبارتشي تري كردستان لمنطقة تري كردستان هاتن بو مهابات هاتن بو كوماري كردستان بو بشجيري بكان يعني بقشتي بشجيري كي زوزو كردي هبو لهمو شويني كرد نشين. البته
لروجاوای کردستان اکرم جمیل پاشا هاتو بو اکرم جمیل پاشا به چند کسی خورا اکرم جمیل پاشا به خود شرکی دا بریندار بو او کن جویه برینداریه حتی نهاج المالا فردا خانم مانه فردا جمیل پاشا حتی ایروجی مانه جه باکور کردستان هندک آقا و مزن و ماموستاین که درسی دادن چون به تایبتی لباشور کردستان نمر مصطفى بارزانی یعنی جان بیجی کود کمار دا بو جنرال و به تایبتی لیدرکی معنوی وک الشیخ احمد بارزانی لگل 5000 مالا که نفوس آن دکره 10,000 کس لمحابات بون و دما که ل45 لهمبری انگلیسا شورش الشيخ أحمد يا آنیا بارزانی تیک چون او مجبور هاتنا روجهلات کردستانه وقتا هاتن روجهلات کردستانه کرد روجهلاته به تایبت دبن پیشنگی حزب دموکراتی کردستان و پیشوا قاضی محمد و لیدرین دندا در مالا خو دلی خو جه کردارا وکرن 5 مال 3 مال هر گندکی دانن ناوا خو خودی کرن زانه یعنی پیشوات گوت کردستان د دادگاه لشکری دا جی گوت 47 گوت کردستان مالا هر کردکیه کس نکاره او سنورین که هاتنه چیکرین برسمیت بناسه اجی برسمیت ناناسن مالا مصطفى کاره خلق محابات بد کاره خلق بارزانجی بد جا اکرم جمیل پاشا کاره خلق قامشلو عمود بد کاره خلق سقزی و سننده جی بد و فرقك نداتاني نابرا كردادا و بتايبت چينك روشنبير يا تيجي هشتي خودي تأثير باندور جو سليمانيه و هوليري و دهوكي و هناك جو حكاريه و واني هاتن ده كمارا كردستان دا بون كار بدست 4 سرلشكرين كرد دناوا ارتشا عراق دا راويان اندامن جیکاف و هیوای بون و اوانه وقتا جه کردستان وگریان چون عراق هر چارج اعدام کرن اوانه خودی باندوره که گلک مازم بود پرورده کرنا لشکر کماره دا هر کس دواره که دا مثلا کریم زند ماموستا بو خلق سلیمانیه بو درس زمان کردی دا چونکی خلق محابات ندزانه به کردی بخوین و بنویسی گیم هبو Es gab definitiv Solidarität aus allen Teilen Kurdistans, aus allen Regionen. Wir haben zum Beispiel viele Lehrer aus dem Norden Kurdistans, die in die Republik Kurdistan kamen. Wir haben zum Beispiel auch Mitglieder der Organisation zur Wiederbelebung der Kurden, die den Kindern in Mahabad oder den Menschen in Mahabad oder in der ganzen Republik, die kein Kurdisch lesen und schreiben konnten, Unterricht gegeben haben. Das heißt, wir haben sehr viele Menschen, sehr viele Ressourcen aus anderen Teilen Kurdistans, die in die Republik Kurdistan gebracht wurden. Zum Beispiel auch Mustafa Barzani oder Sheikh Ahmad Barzani, die mitsamt ihrer Gefolgschaft über 10.000 Menschen in die Republik brachten. Wir haben sehr viele Soldaten durch sie und auch durch andere Menschen aus anderen Teilen Kurdistans in die Republik gebracht und dort sehr viele Köpfe und sehr viele Ressourcen zusammengetan. Und 4 der Mitglieder oder 4 der Mitgründer der Republik Kurdistan sind auch nach irakisch Kurdistan zurück und wurden dort sogar hingerichtet. Das heißt, Mitwirkende wurden ebenfalls hingerichtet in anderen Ländern, nicht nur in Rojhelat oder in Ostkurdistan selbst. Ich habe eine kurze Frage in die Runde. Wir sind jetzt seit einer Stunde schon im Gespräch und Austausch. Wenn es den Wunsch gibt, eine 10-minütige Pause zu machen, können wir das jetzt machen. Wer ist für eine Pause? Einmal Hand hoch, bitte. Okay, dann machen wir jetzt eine 10-minütige Pause. Die Toiletten sind hier links. Und bitte in 10 Minuten aber dann wieder hier sein. Denn gleich geht es spannend weiter. Wir haben spannende Aufnahmen und spannende Fotos. Wir machen dann jetzt weiter. Einige sind gerade weggegangen, einige neue sind dazugekommen. Herzlich willkommen für diejenigen, die neu angekommen sind. Chankas Roshtun, Chanitirish Hatun, Bakher bin, Boane Kataza Hatun. Bakher Hatun.
Wir machen jetzt weiter einmal inhaltlich mit dem Buch, wie es aufgebaut ist, und darüber hinaus hat Kakşar einige Bilder mitgebracht, die historisch von Bedeutung sind, weil sie vorher nirgendwo veröffentlicht worden sind. Und darüber hinaus haben wir eine kurze Sequenz, eine Aufnahme, die geht ungefähr 2 Minuten vom aserbaidschanischen Fernsehen damals, von der Republik Aserbaidschan im Norden des Irans. Und da sieht man nochmal ganz deutlich, wie die Beziehungen und das Verhältnis zu Komara Kurdistan ist. Das ist zwar auf Azeri, also diejenigen, die Azeri verstehen, die werden es verstehen, oder die Türkisch verstehen, die werden es auch verstehen. Vielleicht kann man da auch nochmal 2, 3 Sätze auf Deutsch sagen, dann kannst du es übersetzen. Aber bevor wir jetzt weitermachen, Kakşar, wir kennen jetzt einige kurdische Fahnen. Wir haben darüber gesprochen, dass heute, vor 77 Jahren, die Fahne von Komara Kurdistan in Mahabad gehisst worden ist. Welche war das denn jetzt? Ist das die Fahne im Hintergrund? Ist das die Fahne am Pult? با کوردی پیش بسیار لسر آلاکانی کوردستان بکەین چونکە چەند ئاڵا هەبووە لە تاریخ لە مێژوودا پرسیارەکە ئەوەیە ناو ببوورەوە پرسیارەکە بوو بەس پێش پرسیارەکە بڵێن ئەوەیە کاگەگیت باسی کرد وتی لە ئێستا ڤیدۆی پیشان دەدەین لە وابزانم لە هین لە تەلەڤیزیۆنی ئازەربایجانی پیشانیاندا چونکە زۆر کۆنە زۆر مێژوویە ئەو تۆمارە ئەنجا باسی عێلاقەی بڵێن باسی رابطەی جمهوری ملی ئازەربایجان و کۆماری کوردستان دەکات بە زمانی تورکیە بە زمانی ئازەریە ئەوانە کە تورکی تێدەگەن ئەوانە کە ئازەری تێدەگەن لە هەموو ڤیدۆکە تێدەگەن باقیەکەش نا بەس ئەوش تەرجمە دەکەینەوە ئیتر چەند نقطە هەیە پێشوەی باسی کتێبەکە بکەین یعنی کتێبەکە چی نووسراوە ئەو مەسەلە ئاڵێ مەسەلەکە گەڵک گرنگە ئەس وەختە چۆن باشەڕی کوردستانێژی پرسیارە هەری زێدە مناقشەر سەر چێ بۆ مەسەلە ئاڵێ بوو Die Frage war, es gab in der Geschichte sehr, sehr viele Flaggen Kurdistans und die hat Agit schon gestellt. Und er hat gesagt, es ist eine sehr, sehr große Debatte und eine sehr große Diskussion, vor allem im Süden, vor allem in irakisch-Kurdistan, um die Flagge des kurdischen Volks. از رابم هناك لسروي آله قرتي يك دقة تشتكي بيجم آلا سردما كمالي جيانوي كرده قالك تشتي دانا قولا جانما قولا جهية روجا بينوسا جي رنجين آلينا لسر زمينيا سبي سمبولين سردما اويدا يعني کۆمەڵی ژیانەوەی کورد کۆمارە کوردستان ژی دەبێت پێشەنگیە حزبی دموکراتی کوردستان دەهاتە ڕاگەهاندن بەوێ ئاڵێ بوو ئەما فۆتەیەکردن هەیە ئەو فۆتێ ئەوێ ئەگەر ممکن بە بینە نەکو ئەو ئاڵایەکۆ ئیرۆ هەیە تونە بوو ئەو ژی هەبوو ئەما چونکی حزبی دموکراتی کوردستان کۆمار ئەیلان کرد بوو مەجبور بوون بێ به آلا خو اعلام بکن اب آلاوی دمیجه هبو بنرن اویا آلایا سردما خویبونه 1927 باش کرم هلا بیدر Das ist die offizielle Flagge der Republik Kurdistan. Und wie wir sehen können, haben wir vor einem weißen Hintergrund Weizen und Gerste und hier ist ein Stift, das eben auch für die Bildung und für den Fortschritt steht. Und die Sonne ist eben essentiell für das kurdische Volk und diese Flagge, als die JK oder als die Organisation zur Wiederbelebung der Kurden die Republik Mahabad ausgerufen hat, hat sie diese Flagge benutzt. Es ist nicht so, dass die andere Flagge Kurdistans nicht existiert hätte. Die gab es natürlich, denn sie ist ja aus der Khoibun-Revolution von 1927. Es gab sie, aber dadurch, dass die Nachfolgeorganisation PDKI, also Demokratische Partei Kurdistan Irans, die eben die Organisation zur Wiederbelebung der Kurden abgelöst hat, dass es ihre Ausrufung eines kurdischen Staats, einer kurdischen Republik war, haben sie diese Flagge ausschließlich benutzt und nicht die andere. او ادعا کد بیجن ویلیام گیلتون دی کتاب خدا دنویسه او خلطه جبر کل 2005
من ویلیام گیلتون لهولیر دید کنفرانسا کمار هبو من انترویو گل چکریه کتابا من جلد دویه دا درد که من جه پرسیده چما گوتیه آلا ایران اینان رنگ سور و شین کسک جیوان گوها راندن گوت از هنگی گلک دبن زختی دا بوم حتی چما من گوتیه د کوردش رپوبلیک آف مهاباد ما گوت چما تو دویجو مهاباد گوت بمن گرن ساواکه در به در مال به مال پیمه بو حتی احتمال هبو سوی قصد بم بکن از مجبور بو موسا بنویسم اوانه هم وقت بلگه هنه ایجا دبیجن نزا آلا کردستان آلا ایران اینان رنگ جی بجکنه درویه او آلا یعنی او رنگ مشترک ده همو آلین پارتی سیاسی دا جسرده ما مدا حتی ایرو هنه حتی رجا ایرو سبب که اعدام پیشوا قاضی محمد جی اوه کود بجنه تا آلایا کردستان چیکریه یعنی بحثاوی آلید کن سبب که اعدامه یا ده محکمه عسکری دا بله ایسا باسیده که ایسا نشان داده و بالگه Gekko, immer nur mit Mikrofon? Ja, aber auch mit Mikro, ja? Warte, ich komme zu dir. Damit die online das hören. Ich sage es auf Deutsch, damit es auch alle verstehen. Es gibt ja man sagt ja Republik. Und es gibt eine Republiksflagge und eine Staatsflagge. Und die Republiksflagge, die sah dem ähnlich, aber die war nicht mit diesen Schleifen, wie es man auf dem Bild sieht. Weil wir haben das als Kinder immer gezeichnet, unsere Oma hat uns dazu aufgefordert, das zu machen. Und da war die Hälfte das Ding schon mit den Körnern und da fehlt noch ein Buch, worauf der Füller noch drauf ist. Das ist nicht in dieser Form gewesen. Und wie gesagt, das ist die Republiksflagge und es gibt die Staatsflagge. Und die Staatsflagge ist diese Flagge, die man da vorne sieht. Und das, was er sagt von Khoibun, man sagt, das wäre diese was von Khoibun. Ich stimme dem nicht zu, weil dieses Buch, was von Khoibun ist, aus 1927, auch die Flagge ist aus 1927, die ist maschinell gedruckt. Und diesen Maschinendruck haben unsere Leute damals nicht gehabt. Und diese Flagge und dieses Buch, was geschrieben wurde, ist bunt abgelichtet worden. Und diese bunten Ablichtungen gab es früher auch nicht. Also alleine schon aus diesem Grund ist das schon ein bisschen paradox, da sozusagen, dass es aus diesen, das von Khoibun ist und das von dem ist, wo man weiß ganz genau, dass es in der Gegenwart von mehreren 100.000 Menschen ist diese Flagge gehisst worden. Und gerade wir haben das als Kinder immer beigebracht bekommen worden. Und das ist nicht so, bevor es überhaupt so eine Debatte jemals gegeben hat, ist uns das schon so beigebracht worden. Also ich kann dem leider nicht unterstützen, in dem, was gerade so gesagt wird. Also vielleicht an der Stelle, Kawa ist nicht irgendjemand, der eine Fahne zeichnen musste, sondern er ist der Enkel von Ghazi Mohammed. Danke für deine Perspektive, Kawa. Kannst du das einmal übersetzen? Vielleicht da kam jetzt Widerspruch, was äußerst willkommen ist, denn wir wollen ja hier auch die Möglichkeit schaffen, in den Diskurs zu gehen, zu diskutieren, unsere Position auszutauschen, aber auch voneinander zu lernen. Kakawa bas away wuduti jaran بۆ نەکرا ئەو ئاڵایە چاپ بکەن خۆی بە مناڵیەوە بەهۆی نانکیەوە وتی ئێمە ئاڵای کوردستانمان بڵێن ئەم ئاڵایەمان ڕسم کرد بەس کتێبێکیش لەسەر بوو لەسەرم هینە پێنووسە ڕاستە و ئەو کتێبەش لە خوارەوەی ئەم سیمبۆلە کتێبێکیشی لەسەر بوو و یعنی وانە لە 1927 خۆی بوون ئەو ئاڵای دروست کرد بێ و یعنی ئەوەنە درەنگ دروست بوو بێ یعنی ئەخیر لەگەڵ ڕأی ئەوانە کە ئەو شتەی وت. Ein kurzer Vorschlag. Ich würde vorschlagen, wir machen das zu Ende und am Ende machen wir das mit der Diskussion. Also jetzt nicht zwischendurch. Okay. Ja? Das ist die Staatsflagge. يعني وك مقود مسألة على مناقشة قلق شيء تبن أوجي مخابن جبر بارتين سياسي الكردستان برن لسر على أما از الرجات كان لسر مسألة على بلا باتفاقنا برمدا تشينبا ما هيش مال لينا أم لسر رنجي نافا مال الشهر بكين تشتكي درسنينا لسر قلتنا كاوي لسر قلتنا كاوي نها از دوكومنتا كي نشان بدم او ويني شالوي نشان بده بزحمت عقيد او ورا بيش لا ورا تمام اوكي تمام ابا بنيرن او آلايا خوي بوني ابا
ev berî pêketina Komara Kurdistanê ye, ev koma Şanoyê ye. Binêrin aynen 16 tîrêjin. Ganz kurz, Entschuldigung, ich übersetze, was er gerade gesagt hat. Genau. Diese Sonne mit den 16 Zacken, das ist die Flagge von Khoibun, der Organisation Khoibun. Und lasst uns bitte nicht in eine Diskussion verfallen über Flaggen. Und ich weiß, diese Debatte um die Flaggen, die sind sehr zahlreich. Die hat es schon immer gegeben. Aber noch bevor wir ein Haus haben, sollten wir uns nicht darum streiten, welche Flagge vor diesem Haus hängt. او آلا کو ایرو الباشر کردستان هیا سال 1992 5 تیرش لسر زیده کرن به مناسبت اوه هنده کو 21 آدار جشن نتویا کرد لدجی آسوریا کرد بسر کتنه کرن آلایک اما فرق کدنا براوی آله دانینه او آلا هبو و شاهدن وی دمیجی هنه قال سعيد خان همايون سكرتيري بيشوا قاضي محمد من هف بيفين تشيكريا تاني او بحث دكا وكيدن مينا خانم كيم بحث دكا سعيد عزيز شمزيني دبيجا او آلايا كو هبو نهاما نشاندا يا كومالي جانوي كرد او هاتا هلدان وكيدن لسي باجيرا دروش بشتي كوماري دهروش بشتي كوماري یک لباجار نغدی یا دو دیل باجار بوکانه اینن آلا هاتی هلدان بلگجی هنه او آلایا ملیه نتویه یا 4 پارچه کردستانیه اما چونکی من گود او کمار دستکفت حزب دموکراتی کردستان و یا ریبرین کمال جیانوی کرده دستکفت خو یه آلا خو اعلام بکن او آلا بری اما بنیرن يعني من قلت مثلا كوماري بحرة هندي تبتشدو تشتنو تنا دسته او وينا اورجيناله بلكي كتني الجم من هي الجم كسنينه من اورجينالي وهي او الويدري نويسان ديا بمري او كسي كما في ازادي كمانعي ازادي كرده للجور. Genau, dieses Bild ist auch ein Beleg dafür, dass das die Volksflagge ist. Das heißt, diese Flagge mit den 21 Zacken. Irakisch-Kurdistan hat diese Flagge mit 5 Zacken mehr übernommen, 1992. Und auch Mina Khanem sprach von dieser Volksflagge und auch der Sekretär Humayun von Peshawar Qazi Muhammad aus der Zeit der Republik Kurdistan sprach eben von dieser Volksflagge. Kakshar, von wann ist dieses Foto? Welches Jahr ist, wo ist das Foto gemacht und in welchem Jahr erschienen? 43 44 45 دماکو کمالای جیانوی کرد هبو دقیقی از ناوی شانوی بیشم او شانوی او اندام کوما شانوی دایکی نشتمانه دایکی نشتمان یعنی شانویک بو کو کردستان مازن لبرچاو دگرتن چار داگیرگر هبون یک کس هبو دایک بو او 4 کس دهاتن لدجیوی دایکی لپش را شوراج گرتن یعنی آماده بیکاتنا کمارا کردستان وی دایکش دست جمنا آزاد دکن اوان اندامه وی کومینه. Dies ist ein Theaterstück, das Bild ist ungefähr 1942-43 entstanden und dieses Theaterstück wird Mutter Heimat genannt oder ja, Mutter Kurdistan, wo die Mutter symbolisch von 4 Teilen Kurdistans befreit wird. Yani او 16 سترکن یا سردما خویبونه سردما خویبونه اندامه که دامزینری خویبونه میر جلادت بدرخانه اگید به زحمت او فوتوی منو سینم خانمی نشان بده اما آلایه سر آلایه تمام بله او آلایه سردما خویبونه نهاجید مالا سینم بدرخانه دامایه لهوليري من هف بيفين بيرات شكر قلت من قلت او آلات بابي من دايمن بابي من دابو دايكا من روشن امير بدر خاني ويجي يادگار دايمن ما قلت فرق وي آلي چيا قلت فرق تنيا فقط ديريجي زيادة تركرنا يعني ام حساس نبين لسر اوي. Wir sollten da keine Sensibilitäten aufziehen, weil als ich mit Mina Khanem in Erbil in Hauler gesprochen habe, hat sie gesagt, sie hat diese Fahne aus der Khoibun-Zeit von ihrer... Sinam
hat sie diese Fahne von ihrem Vater vermacht bekommen, als Erinnerungsstück. Und einzig allein die Zacken sind der Unterschied zwischen der Khoibun-Zeit und der Fahne und der Flagge jetzt. Edi? Das ist Sinam Khan, ne? Das ist Sinam. Und wer ist das? سینم کچا جلادت بدرخانه جلادت بدرخان یک دامزینرین کمالای خویبونه کمالای خویبون جی شورش آگری 1927 حتی سیه ارگانیزه کرد. Das ist Sinam Badr Khan, die Tochter von Jaladat Badr Khan, dem Hauptorganisator, dem Hauptstifter der Organisation Khoibun, also Unabhängigkeit, die gewirkt hat von 1927 bis 30. Bist du Haftar, bist du sehr? Bist du Haftar? Genau, 27 bis 30. Danke, Giar. Danke für die Einführung, Kakshar. Du hast einige Bilder mitgebracht. Von mir aus kannst du sitzen bleiben, wenn das so angenehmer ist. Wir haben kurz über die Rolle Aserbaidschans gesprochen und die Beziehungen. Da habe ich einen kleinen Beitrag mitgebracht. Das ist wenn ich mich richtig erinnere, der Besuch von Peshawasi Ghazi Mohammed in der aserbaidschanischen Republik. Ist das richtig? Ja. Okay. باسی دوری آذربایجان من کرد، یعنی کماری آذربایجان و سردانی قاضی محمد لکماری آذربایجان. Genau. Das wird jetzt auf Aserbaidschanisch sein. Das ist mein Türkei Azeri. Also, تبریز. da hinten sieht man Ghazi Mohammed. او 22 مهایه کرد. Jetzt geht es inhaltlich darum, dass die beiden Brüdervölker zusammen Verträge unterschrieben haben und gut zusammenarbeiten wollen. Und dass Ghazi Mohammed ein sehr gemochter und willkommener Gast ist in Aserbaidschan. باسی ئەوە دەکات ئەم تۆمارە کە پێشەوە قازی محەممەد میوانێکی مەحبوب و خۆشەویست بوو و کە برای گەلان برای نەتەوەی ئازەری و کورد بێک و ئیش دەکەن کار دەکەن و پێشکەوتن. Hier geht es um beide Republiken, die in der sowjetischen Zone sind. Vielleicht nochmal als wichtiger Hinweis. ئەمەش نۆتێکی مهم، یعنی ئەم دوو کۆمارە ئازەربایجان و کۆماری کوردستان هەردووکەن لە منتیقەی سۆڤیەت داگیرەکەیە، لە باکووری ئێران. Hier sieht man kurdische Kämpfer auf dem Pferd. ئیتر لێرەش چەند لەشکەری کوردی دەبینن. مهاباده. Das war eine kurze Sequenz, aber sehr aussagekräftig für die damalige Epoche, wie ich finde. Deswegen wollten wir euch das nicht vorenthalten. Gibt es jemand von euch, der diese Aufnahmen schon kannte? Vielleicht einmal Hand hoch. کەسێک ئەو تۆماری دەناسی؟ Schon ein paar. Ja. زۆر تاریخی و مهمە. او 1945 دما پیشوا دچه تبریزی و کمارا حکومت ملی آذربایجان 12 ماه 12 1945 دیر را گهاندن. هنگی کردا وک کو جزء کی حکومت ملی آذربایجانی نه ود خوینن. لی بشراد باغ گلستان دل بازار تبریزی هفدیتنک دنابرا رایدار حکومت ملی آذربایجان پیشوا دا دید او کرن پیشوا قبول نکه و نویجه گلک نرحته ود گره و دی 22 ماه یک یعنی 32 روز پشتی حکومت ملی آذربایجان حکومت کمار کردستان اعلان کرد. او دیمن ملیشا جی کو دمشن او مهاباته او دسپیک جی تبریزه. Also diese Aufnahme, die wir eben gesehen haben, ist aus der Stadt Tabriz, also Tabriz, Taurez auf Kurdisch, die Hauptstadt der Republik Aserbaidschans, auch heute, iranisch Aserbaidschans. Und dort ist diese Aufnahme entstanden. Anfangs wurde diese Republik im Dezember 1945 ausgerufen,
quasi 32 Tage vor der Republik, vor der Ausrufung der Republik Kurdistan. Und anfangs hat sie auch die Gebiete der späteren Republik Kurdistans beansprucht. Und die haben sich dann davon losgelöst. Kakscha, das Bild hier im Hintergrund ist ein sehr bekanntes Bild. Kannst du uns sagen, wann das entstanden ist, wer auf dem Bild zu sehen ist? فوتو اما این زوزو بناوبانگا و استا مامستا کاکشار پیماندالت چون دروس بو و کیلا سرتی. او فوتو ناسنامه هری باش بو کردستانی بونا کمارا کردستانه یعنی همو کسایتین کرد لدورا پیشوا قاضی محمد سکنینه بلکه کسی هری نزدیک جمال مصطفى لجیر بیه او را اوی دنج سید عزیز شمزینیه حاجی بابا شیخه او مازنو گرگرین کرد من هندک کس جوان لمحابات پیدا کرن لمخابن هندک ناخبین البته اوانه نه یعنی مثلا جنراسیونا پشتی وان چونکی گلک بید فقط کسی که من پیدا کرد من گوتو بیش برا چکر سید عزیز دکتر سید عزیز شمزینی اندامه که هیوای بو من گوتو بیشک دورو دریش برا چکری البره جمال باتا که مازن یا اورمیه او حوالین که روشحالاتین البره باش تزانن سید عبدالله افندی او فوتویا که دن هیزا اورمیه اگر تو نشان بده سید عبدالله افندی هرچند انسانه که گلک خودی نفوذ بو معظم بو دناوا کرده دا خودی ریز بو اما هات بیعت کرد لگل پیشوا قاضی محمد گوت از حتی داویه ترامه کرویشی پشت را سید عزیز شمزینی یک جو خوندوانم بو کوشاندن سوویتی لورا دکتورا خود وار دیرو که دا خلاص کرد Dieses Bild ist ein Symbol der kurdistanischen Identität, das heißt der pankurdischen Identität der Republik Kurdistan. Denn zum einen sehen wir hier den Vorkämpfer Qazi Muhammad und sehr, sehr viele Persönlichkeiten, religiöse und Stammesführer und andere Persönlichkeiten aus der Region in Kurdistan. Und hier auch Shamzini, Dr. Aziz Shamzini. Dr. Aziz Shamzini. Na, Awitke, Askeri. Genau, genau. Hier zur Linken sehen wir auch Shamzini, ein wichtiges Mitglied der Organisation Hiwa, also Hoffnung, der auch in der Sowjetunion seinen Doktor gemacht hat und der zu Qazi Muhammad gesagt hat, ich werde bis zum Ende mit dir bleiben. Ich werde bis zum Ende mit dir kämpfen. Was auf dem Bild vielleicht nicht unbedingt auffällt, aber wenn man das ein bisschen näher betrachtet, hat Qazi Muhammad eine sowjetische Uniform an und einen kurdischen Turban. İtir aşkraniye agar ekrim jatama şapkayı bas duay da binit ka Qazi Muhammad بلين شبكة كلاويك كردي لسرعة وuniformek يعني جلكي سوفيت جلكي روسي. بله يعني أو زانه از بيجي بيجم أو قلق خالك مهمة. أري يونيفورم الروسي كره برخو بوكو بيجا هون لفي درينا بش جيريا ما دكان نكان أمجي حتى الراديك بورينا لسمبولاكو ملتي كرد احترامي بمقايلة أو شاشيا قازتيه از نادانا وندانا أو قلق مهمة قلق مهمة مثلا ين حكمة مليا أذربيجان كل كنجي خو جهراندن أما وينا بنرن أو دانا سري خو تشكل ريزو احتراما من بابو بابيري من دناوا جواكي دا بوي قاضيتيه هرچند وكو قاضيين دن نبو إنسانك بيشكتي بو زاناب. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei diesem Bild ist, dass er zwar eine sowjetische Uniform trug, aber damit auch den Russen sagen wollte, wir sind hier, ob ihr uns nur unterstützt oder nicht, wir bleiben hier. Und als Zeichen seiner kurdischen Identität hat er diesen Turban, diesen kurdischen Turban, den er von Kindestagen auf hatte, getragen. Denn zum Beispiel die Aseris in der aserbaidschanischen Volksrepublik haben ihre Kleidung komplett gewechselt, haben ihre Uniform komplett gewechselt. Aber Qazi Muhammad hat seinen Turban beibehalten, als Ausdruck seiner kurdischen Identität. Kakscha, lass uns noch mal ein bisschen auf das Buch zurückkommen, dann gucken wir uns gerne noch ein paar Bilder an. Ich hatte dich gefragt, durch die Interviews mit den Zeitzeugen,
Noch eine Ergänzung. Dankeschön, noch eine wichtige Ergänzung. Die Richter, die Qasis, haben damals diesen Turban getragen und so auch er, denn er war auch ein Richter und ein sehr fortschrittlicher Mensch dazu. Danke, Kurdo. Kako, ich hatte dich gefragt, von den vielen Interviews, die du hier geführt hast, mit Zeitzeugen, die diese Epoche der Hoffnung erlebt haben und auch mitgestalten konnten. Kannst du uns bitte 2 kurze Abschnitte vorlesen? Darum habe ich dich gebeten. Und du hast dich entschieden für 2 Interviews. Einmal von wen? Genau. وتي كاكا جيتوتي ما مستكاكشر تولغال چند کس قصد کرد یعنی چند کسانی او سردما یعنی کماری کردستان قصد کرد و گفتگوتان هبو و مقابلتان هبو بسی کماری کردستان تان کرد است دو نمونه هیا او دو کسانه کن است دو نمونه دخوانی نوا لسر دو کسانی وقتی سردمی کماری کردستان دو کس یک مینا خانمه سروکای کتیا جنان بو سروکای کتیا جنان به معنای کو تنه او نبو گلک جنین ماموستا درس پیش ین خاندان مزن هاتن در ریزا پیشی دا سکنین بروی هندجی جنین کرد همو هاتن دورای کتی جنان سکنین یعنی کار کرن خبات کرن اجا پرسیاره که انترسانت کو مجمینا خانمه پرسی او بو سفایت ist مناف کریمی وزیر پرورده بو مناف کریمی سال 1997 دید لمالاوی من گوتو بیش پیرا چکر گلک تشتی باش گوتن همود کتاب ده هنه و مینا خانم جی من 2 جار گوتو بیش پیرا چکر هر 2 جارا جیل تهرانه اما گلک بزحمت اگر ما مستعالی قاضی رحمتی نبوا من ندکاری از گوتو بیش پیرا چکر چکی مینا خانم 8 سالی بو اما حکومت اسلامیه ایرانی گل حکومت پهلوی سیاست وان لدجیوه عینین یک بو یعنی پرد ترسیا اما باورید من اینا ما گوتو بیش چکر Ich habe, wie gesagt, mit 2 Persönlichkeiten gesprochen. Die erste Persönlichkeit war Mina Khanem. Mina Khanem war die Anführerin und die Leiterin der Frauenvereinigung oder der freien Fraueneinheit oder Vereinigung in der Republik Kurdistan. Und sehr viele Frauen, egal aus welchem Stand, haben sich dieser freien Frauenvereinigung angeschlossen. Und Mina Khanem hat dort sich sehr viel Respekt verschaffen können. Die zweite Person, mit der ich sprechen konnte, das war 1997, war Manaf Karimi, genau, Manaf Karimi, nämlich der Bildungs- und Kulturminister der Republik Kurdistan. Mit Mina Khanem konnte ich in Teheran sprechen und mit Manaf Karimi in Mahabad selbst konnte ich mit ihm sprechen. Und dazu muss man sagen, dass die Pahlavi-Regime, dass die Zeit der Schahs vor der Islamischen Republik genauso schlimm waren. Das heißt, beide Regime haben eine Atmosphäre der Angst geschaffen. Das heißt, ich war permanent in einer Atmosphäre der Angst und der Kontrolle und der Beobachtung. Und es ist nur dank Herrn Ali Qazi, dieses Gespräch ist überhaupt dank ihm zustande gekommen. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Ali Qazi ist, das war der Sohn von Qazi Mohammed. Kak Ali Qazi, Kuri, Peshawar Qazi Mohammed Bu. Kako, für diejenigen, die das Buch schon erworben haben, das, was gleich vorgelesen wird, ist auch in der kurdischen Version auf Seite 247 in der Mitte. Hier links sind die Bücher ausgelegt. Wenn ihr noch keins erworben habt, könnt ihr euch gerne jetzt eins wegnehmen und gerne nachher dann bezahlen. Das Buch kostet 25 €. Wir haben halt die kurdische und die türkische Version gerade hier. Und für die, die jetzt mitlesen wollen, Seite 247, Kakshar liest jetzt was auf Kurdisch vor und der Jiar wird das dann kurz übersetzen. بشوی ما مستکاکشار او شته بخوینه تو با کردی وکو وتمان کتابه کان بزمان ترکی و هم بزمانی کردیش با کرمانجی لویدان راون دتوان بیکرن آنش که کریوانا یعنی لا انا بزحمت برنسر پاره صفحی 216 لا 247 247, genau. 247 und jetzt wieder daraus vorlesen. اندام مالواتا مینا خانم الورن دکتر سیامک الورن ماندانا خانم الورن کردو کاول الورن کاک خالد الورن
او دزانن دما 1908 و چندی بو تلفون گل علی قاضی دکه استخبارات ایران دگیرن و د زندان دا چاوا پیرا رفتار دکن وحشتناکه یعنی نایتا گوتن مثلا گوتنه گوتبونه خبر دابونه خبر خراب اگر میریتا قاضی محمد نبا مال ایران پرسگریکا کرد خلاص کرده. Wir haben ja auch einige Angehörige und Familienmitglieder von Mina Khanem hier und der übrigen Familie von Qazi Mohammed, die alle hier anwesend sind. Und او شدته کل زندان لقال انا رفتار كردو على زنداني كوماري اسلامي كوماري اسلامي حكومة ايراني استا لقال لدجي مينا خانم. Und das, was Mina Khanem im Gefängnis erlebt hat, eben durch das iranische Regime, das ist unbeschreiblich. Das war einfach monströs und es war bestialisch. باش خوينه بسيارك أبا من بوهالي برسي مقود باش بيان كرنا كومارا كردستاني يكتي أفرتاني كردستان أنجي يكتي ياياني كردستان تشكر وكاري خو چاوادا دست بكرن. Die Frage, die Mina Khanem gestellt hat, war, was waren die Anfänge dieser freien Frauenvereinigung in der Republik Kurdistan und wie habt ihr überhaupt eure Arbeit bewerkstelligen können, anfangen können? Mina Khanem ha gut wek hund zanen wi chahi de nava meda nakhundawari gallak bu. بتایبەتی ژنا کورد ji gelek mafên xwe yên siruştî bêkar bû. Bê pêşniyaz û teşwîqa Qazî Mihemed em çend jinên Kurd rojekê li mala me li dora hev kom bûn. Di yekemîn civîn da Nusret Xanimî Ebbasî, Xecîc Xanimî, Xecîcî Seyidî Babekirî, Kubra Ezîmî, Xecîc Mela Hüseynî, Amine Xanim, ez yani Mina Qazi, Xecîc Qazi yani xuşka mezina Qazî Mihemed û çend jinên din ku navê wan baş nayê bîra min hebûn. Di wê rojê da em bi hevra rûniştîn, em bi dirêjî li ser rewşa xwe û jinên Kurd rawistiyan. Di civînê da ji bo berpisyaretiya Yekîtî Afretanî Kurdistan ez hatim helbijartin. Erko wezîfeyên Yekîtiya yani Kurdistan hendî bên bîra min gelekin. Êca yek meselen zibare li dijî yani cihat li dijî nexwindewarî. Çawa bikin ku nexwindewariyê nava civaka Kurda da xilasken û di nava Yekîtiya me da Mina Khanem antwortete, wie Sie wissen, war die Analphabetenrate in Kurdistan sehr, sehr hoch und das betraf insbesondere die Frauen. Das heißt, sie waren ohnehin schon von Bildung und von anderen Ressourcen ausgeschlossen. Auf Bestreben und auf Wunsch und auch auf ausdrückliche Anordnung von Peshawar Qazi Mohammed versammelten wir in unserem Haus einige sehr, sehr namhafte Frauen, also er und ich, Mina Khanem, die ältere Schwester von Qazi Mohammed selbst und sehr, sehr viele namhafte Frauen, also bei dieser Sitzung wurde ich, Mina Khanem, zur Sekretärin dieser dieser Frauenvereinigung in Kurdistan gewählt und wurde beauftragt mit dieser sehr hohen, sehr wichtigen Aufgabe. د برسوا دوی دا یعنی او بردوامی اوی به کرتی دی بجه دناوا یکتیا مدا جهمو چینین جواکه اندامین جن هبون روزه که پیشوا قاضی محمد گوته من هری براله یعنی همیشه دی گوته مینا خانمه براله یعنی حوال دوست مثلا تجاره او ندکر هری براله ماته زیر و زیو بوچنه تو دبینی که گلی ما چقاس فقیر و حجاره همانها ji xwe dest pê bike û zîr û zêvên xwe pêşkêşî doza gelê xwe bike. Pêşkêşî Kurdistanê bike. Eines Tages kam Qazi Mohammed, also kam der Ehemann zu Mina Khanem und sagte ihr Brala. Er nannte sie immer Brala, also Gefährtin.
sie waren verheiratet und er nannte sie trotzdem meine Mitkämpferin, meine Gefährtin. Du trägst so viel Silber und so viel Goldschmuck an dir. Warum gibst du das nicht den Armen? Wir haben ein sehr, sehr armes Volk. Und wozu brauchst du diesen ganzen Schmuck? Spende ihn an das kurdische Volk, an das arme kurdische Volk. او مینا خانم بو میناک از نکارم همو تشتابوها بخوینم کتاب هيا بخوینن باشتره و نمیناک جی مناف کریمی تخازه اوی که گوتم ناتوان همو شتکتان بو بخوینم خوشتم کتاب هيا بخوینن Genau, und ich kann Ihnen nicht alles vorlesen. Da sind die Bücher, da können Sie gern alles detailreich drin lesen. بسیاره که بالکش یعنی او بسیاره مینا خانم گلکم نزدیکی 100 بسیاره زیاده ترن همو تشتن بس مناف کریمی وزیر چانده یعنی وزیر پرورده من بسیاره اگلی پرسی مگو پشتی که هم بون وزیر پرورده یا کمارا کرسانی و چاوا دست بکاری خو کرد گوهراندن چه بود؟ چه گوهراندن و چه کرد؟ Kurzer Nachtrag noch. Mina Khanum sagte ganz am Anfang, also sie sagte eingangs vom Interview, jetzt sind Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen ebenfalls vertreten. Genau, so viel dazu. Und ich habe, also Mamusta Kakshar hat Mina Khanum sehr, sehr viele Fragen gestellt, auf die jetzt nicht alle eingehen kann. Es müssen über 100 Fragen gewesen sein. Jedenfalls sagte der Kultur- und Bildungsminister der Republik Kurdistan, nämlich genau, auf dem Bild seht ihr Manaf Karimi und die Frage, die ihm gestellt worden ist, wie haben Sie Ihre Arbeit, Herr Karimi, aufgenommen bezüglich der Bildung und auch der Bildung der Kinder in Kurdistan? Gab es irgendwelche Veränderungen? Wie konnten Sie diese Arbeit bewerkstelligen? Manaf Karimi برسوام وهذا بود لسر و وظیفه که من به نام وزیر پرورده و چانده کردستان هبو بر پسیارتی وهاد و خاص که زو سرکی لدبستان باجار بدم دبستان که تنه به ناو دبستان ما بون و تشتک تیدا نبو از چوم و جنیز و ما روشا خوندنگه هاندید و لسر پیوستین دبستانان لیکولین هاتن چکرن دوان دیتنان دا ما جخینی در و پنجرین شکستی دیوارین شخشخ بویی و ماسا و کرسین کون و شکستی تشتکی دن ندید کو بی برچاوه من تشتک به ناو خوندنگهان ندهات دیتن دبستان ما تنه دو بود جبو خوندنا درس زمان کردی پرسگریک ما جی لسر زمان کردی تو نبود ماموستا جی باشور کردستان هاتبون و درس زمان کردی دادن Um meine Arbeit erfolgreich aufnehmen zu können, sagte Karimi, als Kultur- und als Bildungsminister musste ich mir erstmal ein Bild über die Lage der Schulen, der Einrichtungen bei uns in Kurdistan verschaffen. Bei uns in der Stadt gab es nichts, was man eine Lehranstalt nennen konnte, was man eine Schule nennen konnte. Wir haben ein bisschen recherchiert und sämtliche sogenannte Schulen hatten verschlissene Wände, also kaputte Wände, hatten kaputte Stühle und Tische und es war nichts da, was als Basis dienen könnte, Kinder zu unterrichten. دەستپێکی دا ژبەرک و کتابێن بە زمانی کوردی نەبوون مە ڕۆژنامەیە کوردستان دەئانی دەدا مامۆستایên دەبستانە و ji ڕوویê ڕۆژنامەیە کوردستانê dersên zimanê kurdî didane xwendevana. Glücklicherweise haben wir für die kurdische Sprache viele Lehrer aus Südkurdistan, aus irakisch-Kurdistan holen können, die eben als Lehrer fungierten und mit Hilfe von Zeitungen konnten wir schließlich den Unterricht gestalten, den kurdischen Unterricht. Lesen Sie selbst weiter.
Gakshar, um auch ein bisschen den Bezug auf heute zu bekommen. Wir haben über Mahabad, über Saqiz gesprochen. Wir wissen, dass in Rojhelat, in Iran, gerade Proteste weiterlaufen. Wir wissen, dass das Regime sehr aggressiv gegen diese Proteste vorgeht und noch aggressiver in der Region, in Kurdistan. Vor einigen Tagen hatten wir Aufnahmen gesehen aus Saqiz, aus Sinai, aus Mahabad, wie das Militär dort die Städte zerbombt. Wenn wir das mit dem, was 1946 passiert ist und mit heute vergleichen, du hast ja schon gesagt, ein Ort des Widerstands sind diese Städte immer geblieben. Was ist die Auswirkung von Komara Kurdistan auf die Proteste heute? مامۆستا کاکشار ئێمە زۆر باسی شاری مەهاباتی جارانمان کرد و باسی سەقز و ئەو شوێنانە و باسی کۆماری مەهاباتمان کرد ئەگەر کۆماری کوردستان ڕەبتی لەگەڵ ئەمڕۆ یعنی ئەگەر ڕەبت لەگەڵ ئەمڕۆ دروست بکەین بە کۆماری کوردستانەوە بۆ ئەمڕۆ یعنی خۆ ئەمڕۆ بینین کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان شار داگیر دەکرێت شاری سنە شاری بۆکان شاری مەهابات خۆی و یعنی بە شێوەیەکی وەحشی بە شێوەیەکی توندڕە و خەڵک دەکوژرێت شارەکان بە تەواوەتی لە ژێر بڵێن دەستپاڵای ئێران و ئەگەر ئێستا ڕەبتێک دروستکەین لە بینی ئەمڕۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان چی لێ دێت و کۆماری کوردستانی جاران بەرسیڤەکەت جوابەکەت چییە؟ بەڵێ سپاس. پەیوەندیەکە ڕاستەڕاست هەیە بنێڕن لە ئیرانی گەڵک کۆمێن ئێتنیکی هەنە ئازەری هەنە فارس هەنە کورد هەنە بەلوچ هەنە عەرەب مازەنی تات تورکمەن عەرەب ئەما دناوە وان کۆمانەدا نەک هەن فکر بکەن ئەم کوردین ئەم خۆ بڵند بینین نە بخێرە ڕێبازە شێخ عوبەیدڵای نەهەری سمکۆی شکاک پێشەوا قازی محەممەد قاسملۆی نەمر و ڕێبەرên دنیên û hizbên ku îro di meydanê de ne li hemû Kurdistanê Kurd nisbet bi milletên din di warê rewşenbîriya siyasî da seviya wan hinek bilindtir e milletekî terbiyetgir ye. Der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Es geht nicht darum, die Kurden über andere zu stellen. Es gibt im Iran Kurden, es gibt auch Aseris, es gibt natürlich die persische Mehrheit, es gibt Araber, Turkmenen, Tat und Talischen und Mazandaranis und viele andere Völker und Turkmenen. Und bei all diesen Völkern können wir sagen, dass durch den Kampf der Kurden in Rojhelat, also im Osten Kurdistans, dass sie sehr, sehr viel verstanden haben und dass sie quasi Vorreiter sind bei dieser Revolution. Genau wie auch damals in der Republik Kurdistan. يعني تشتكي عجائب نينا دما ام دبينين دناوا حكمتك اسلاميه باشورو ولدجي جنا شورشا جنجيان ازادي لسر مزار جينا اميني لباجار سقزي دست بيدك و ناوا همو ايراني دا بلاف دبا ايراني ملتك انكو جسردما صفويه بريا مذهب الشيعه زوزو فرهنگا ملت دين قبول ناكن اما کردا بوان دا قبول کرنکو ده سردما پیشوا قاضی محمد دا جی خودی کلتورا تولرانسی بون ده سردما قاسم لوی مازن دا جی گوتنا کمارا اسلامی نه امتبای کد کن او ایرو جی همو پارتیین سیاسی کمالا حزبی دموکرات پژاک او حزبین دن لهمبری ایران وقت دیواره که پولاین سکنینه هیچ با ملت دنیا ایران جی بونا ریبر ایری هند بینن مثلا ایرانی دبیجن کردستان چاو و رونیا ایران ایرانی جزو تشبسه ناکن تشتی وصا بیجن شویر که دبیجن ما تمدنا 2500 ساله هیا Durch den Kampf der kurdischen Führer wie Qasim Lo, des Märtyrers Qasim Lo, aber auch zuvor der Republik Kurdistan und jetzt auch durch die Märtyrerschaft der jungen kurdischen Frau Jina Amini hat eine Revolution
die den ganzen Iran betrifft, auf den ganzen Iran überschwemmt hat, in Kurdistan anfangen, mitten in Rojhelat, mitten im Osten Kurdistans. Das heißt, der revolutionäre Slogan Jinjian Azadi, Frau, Leben, Freiheit, hat in Kurdistan ihren Ursprung. Und wir wissen, dass das iranische Volk, das seit der Safavidenzeit konfessionell sehr schiitisch geprägt ist, aber auch sehr viele Regime hatte, die andere Völker nicht akzeptierten, dass sie angefangen haben, die Kurden zu akzeptieren. Wir hören immer wieder in diesen Tagen den Spruch, Kurdistan ist das Licht im Auge des Iran. Und dies war zuvor undenkbar. Denn viele Iraner sagen ja immer wieder, wir haben eine 2500 Jahre alte Zivilisation. Und die kurdischen Gebiete, also Ostkurdistan, war immer schon ein Bollwerk gegen die Intoleranz und gegen die Frauenfeindlichkeit der Islamischen Republik. کمر کردستان ما دوی نیدا دید اوی کو عقید نشاندا کردین چهار پارچه کردستان هبون ایرو هنجی پشتی هفته و هفت سالا چهار پارچه کردستان لور آماده نه او نشاناوی هندیه کو کرد تاریخ خو دیروک خو حز دکن فقط تشتی کو تی خواستن روژا ایرو دروش ما جیان آزادی جباکر کردستان توریک چو روژاوای کردستان پراکتیزه بو ایرو بربوی همه ایرانه دبن پیشنگیا کردادا یعنی او گلا گرینگه کو ام لدر و ام کسین کو لدر و برکو هون همه کسین کاریزماتیکن کارن خودی رولن ام خودیتیه لوی شورشه بگین شورشه کو رژیم دیکتاتور ایرانی خستیه لرزه که مزن هندی بارگاهن حزب دموکرات و پارتیان دن لدر و سنورا بمباران کرن کرد با عقل بون به سیاست بون ریبازا پیشوا و قاسم لو برندان گوتن به گرفا لولاتا گیجی کو گرف چی بون ادی اکونومیاوی فلج دبه سقوط دکه او دبن پیشنگیا کردا دا چی بو کو ایرانی و صالحنبری دولت ایران رابطه او دستکفت آمده خودی تیج و دستکفته بکن رجال ود کن کتایی گوتم که کردکان بوم پیشنگ ایرانا دبی وقت دستکوتک خوان زورت لملتانی که لو دستکوتا خوانداری بکن Der Slogan Jinjian Azadi, Frau, Leben, Freiheit, hat im Norden Kurdistans den theoretischen Ursprung. Die praktische Umsetzung war in Rojava, also in Syrisch-Kurdistan. Und schließlich haben wir ihn hier im Osten Kurdistans und die ganze Welt schaut zu. Der ganze Iran ist mit diesem revolutionären Slogan geflutet. Und es war immer wichtig, dass die Kurden ihre diplomatische Rolle beibehielten. Und so wie es auch der Märtyrer oder der kurdische Vorkämpfer Qasim Loh gesagt hatte. Und seid ein Vorbild für andere Völker, für die anderen Menschen im ganzen Iran. Vielen Dank, Jihad. An der Stelle, ihr habt alle eine Menge Sitzfleisch mitgebracht und ich denke, das war so viel Input, dass wir das erstmal ein bisschen verarbeiten müssen. Ich danke an der Stelle zunächst einmal für den Austausch, für die hervorragende Übersetzung und dass ihr alle so standhaft hier sitzen geblieben seid. Dankeschön an der Stelle. Ich würde vorschlagen, weil wir jetzt eigentlich noch den Part mit dem offenen Mikro haben, dass ihr jetzt nochmal die Gelegenheit bekommt, zuletzt Fragen zu stellen oder auch etwas zu sagen, was euch irgendwie betrifft oder vielleicht auch richtig stellen wollt. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann würde ich euch bitten, kurz eine Meldung nach oben, dann komme ich zu euch, dann könnt ihr auch gerne was fragen oder auch ein Statement abgeben. زور ممنون بو هاتنتان زور سپاس بو ام دانشتنا درو درجتان و بو صبرتانش ایتر استائما دتوانین ماککان بدین بوانکا بسیارن هیا که بسیارک یا بو بزحمت دستی برسکاتو و بسیار بکات و ایمش لرجاب دینا. Das sind einige Meldungen. Vielleicht machen wir das sogar so, dass ihr nach vorne kommt, ja, an das Podium. Dann halte ich euch das Mikrofon. Gianni oder Hallo. Erst ein nach vorne kommen. Wegen des Slogans lassen wir die Frau zuerst sprechen. 1, 2, 3, Yekdusi.
بله Ja, genau, Kurz. bitte kurz. کورس تمام بری هر تشتی از جبو هاتناوه بخیر هاتناوه خازم دست خوشی لوت کم یا دو داجی دست خوشی که شارد کم که ایرو دیروکک پله دیروکه جبو ما براستیجی بزحمتی که مزن و به گلک هدکی گران که شار هم به نویسی هم به زمان هم به görsel ایرو رای مدا الوی در که همه نویسکارن هنرمندن روشنبیرن دیروکو دنابا دیروکو پله کردستان دا جی خوگرتنن باورم همه اون جبر ویجی دیروکه که گلد خوش که شار رای مدا از دست خوشی که شار دکم کلوان هر دو جوان ما دلال خوش و اقاسا ترجمه کی دوباره کی خوش به ما به هر زمانی دانزانه بون بری سپاسی شوان را دکم هنج زور سپاس هنج دزانن به ناو جن جیان آزادی و شورشا ایرانه و چیبیه کرده دست بکر لسر جنا امینی نقش نوا تای پوری ویدا لسران سری رژیم و دیکتاتوریا ایران دا و پل به پل پیل به پیل آزادی وکه دارا چناره نها کوک کرتیه و لبش دنیناجی بسالانن ev شورشو پیل به پیل جی خوگرتیه بیه دارا چناره دیگه معنی چهار پرچه کردستان دا و ملت کرد و گهشتیه آزادیا خواه و بگیجه آزادیا خواه ام 8 میلیون ملت کردن 8 میلیون دنج مدر که و بیکیتی به نتویتی به براتی ام کردستان که گل خوش لروشلاتا آوین آباد کن کو ام روشلاتا نابین و دنیای جی دکناوا آزادیه براتیه یکیتیه اف بیرو باوریا من گلک مزنه گلک خورده برسا کو اشکه که شر بکم برسا که پر بچکه لیب معنا خوشی از باورم گلک رانه